Samo here. I am so here. Obrega kanu. Na umachina ntena form. Anya ni sanso enyi. Asem kese bi edayenso. Asem edayenso ne se ewose ehwane ye yekuro ye manyi. Ye mpotem, ye busua, ye kun ye yire, ye ma, ye namfofo, ye wofa asefo. Eno ane ye kaboma ye fre no man, ye fre no kuro. Anopa ma mo ya wedding, ma mo tu bedi nyina ye checha mo. Ye ma mo tiri nkwa. Obi wale ene. Obi engagement, obi be pay pope, eno ye dondo. Obi suba tu bedin, obi ba kokoko. Arawo sem se ene obi su gya ne di hye kwan. Na wa twetwem na na adonte he, ne ba ni mpon ana ogya ne kwan. Akra ma oni abusu nyina ya akọ. Monu yo, enso ni hadwen na enso be ndɛn. Ahenkan 93.3 FM. Simply the best. Midin di odi Ahenkan kwa me yabu a o teme ni free akua fra kuma ba tampa ni studios. Eno achem abuabo Presby school mu ho ye ni Methodist asole dada no ene ben. Yan ye radio station yam yadum ye wa bronsan so. Itinyagopon kasa yete. Hallelujah. Sharon so se kwa anim kusibuado mi co-pilot. Menini mienu ni yake ntuma de abachiri ma. Jumadi aya to din se Asem Dika ye de Abraham wo. DJ on duty our de nyompa eje tata. Idini Ora Nelson Osu. Ghana had ye very Brand Nelson. Ono your programs manager ma Ahenkan. Eduokunu miensa echiri pom yensa achem abuabo. Ebia na obatabi. O asane manso. Ebia wo subua. Kwa makura bieni anamase achiase achim so adura wisa achima nyina ase ofo ase ayire bi odan kwanta na wi afia kente ana abena ase kofini mo baabi a wo awoti Ahenkan fam ka ewo ochima nkwa batam yensa ni nyina mu ewo ye mpotem ha no Ahenkan fam wura ana me bo ase mita no me mamu nyina chindamase se mo de maso fam ye ne ejumadi awodo edivita no pako manumre na dwude suom mo ne yetena amisha mu bebre mama de madwaton de mu da ubonso ba ha sade bia benya bi etuatua ye ka ye de aban ye light bill ye GR ye senate na kakra benya de etuatua ho kan so se muni mo enye ye mo so ye da masepa Ahenkan FM, still the best in the East. Kwame Emidino hyphenated me help Facebook whole life ODI na the hyphen ashim queen hyphen no ne bro for the hyphen ni twi the cream just a dash cream and then more sugar there. Asem Dika dwumadi a wutie ye bia chetifo na mensema ye brobro so aha no won so de adwenkyere ba ana de ha wo mpotem so na de atudwa ne ye mpanifo asutire ne atwe na adwen e de abaso enane na awotwe ana posifo IG ora erikamani ampon oye adwuma ma Biak FM wo mo jenifo na ekoba bosumi mienu yanzo beka bi de ya no tum Ghana Police Service etie ye ne ema oma ye de sefata etie gina kwanya so se de adoma se dada no asa adoma se biem se sabin predator so mo gitum se omen ye kabina min kabi enti yanzo beka bi no
Oman twe anu anwofo na omodi owura Erika mani ampon odi ni mobile phone amano kwa mani yeso ye wadwuma eda se na wadwese na ene ebom amane se emiamia bi wo yempatam ha ensuo ayiri baako ene achem asane eko bangalo asiye ho no bebia ya ye nua pani ye papa ye wura owura eye kwame danso ore shokronkron ni fie nchan wa ena sian children academy ye papa owura sian ono so na oya feeling bi enipa bi susu se enam sa feeling ni so nti enama ensuyire bi yini ti wa chima sane a esesa asofo onwoma rowura dem ha adwen ene asetena mu tisen ezanse honorable DC for the community for the constituency asane ma so across so opani oye abankra chipani ora Alex Inkum ono so nso ni fa no ene presiding member awopo mo edinkomo enopai ibebusa se akwa akosisen nadmo fotu hwana mo minuanum asofo no e eni na mini amba wono nesese wo de mama sanyina hwe eni sika ni brachi enkoyensa nchire ni bia wonti asie awa una no emom sinkitia nebo dabro chira mansanse yesu sa babionti eni penina sa chira wona dwewate yeni adumano enye sente ne na ye hihye ensente ni biniwiasi so di bonyani besa chira na dwe ensente ni biniwiasi se obi besa chira na dwe enwu yesu na mumo ninye sawachira mudi wankwamu manumo ne momu mama ninyo sawo boni abe wa wasi amamu bajibifo akonta kojobedu uno yere utie bi enedipa sensente ni otino brebi enedipa amangwa biefo jebi namo shisha bajibifo namo shisha enedipa dia mama samwachia Ibabia mama samwachia ni refi ni bofuwa Egosida bay Obaka hunu se na ben nipa beka se onyankopon ene awurade yenimpa yenu anu mamu kwa sore memenda ifrem SDA gidi kokko theocracy ya mamu nyina nso achen enemu kwa koso mu nyankopon eye nyame ba kope Bible says obi do nyankopon na sebe onyame a wonfere ne hu ne da no ogini tumu do no na otan ni nua wode ni kosu hu na sa nipa kon wo yotrofo inti wo kramonio wo ye eye kwasi ada sore ni wo ye fiada wo ye memenda de edi nyame suma kwotene se ye bedodo ye ho na edi obuo ne anidie ame ye ho obu anu ayese makro ni tale a ayese yi no na no ya ensu chede hu ni su fa so bia Bwegu kwa shada no wacha so dem no wo boton so akese memenda no wacha so dem na oyi asa na ensu opie fra so dem o se kiri sade oni nipa ntamte no aswani ensese ka de kire ho nyame so papa eni sanke abedodo ye ho eni nipa nyina ba transfer asomdwem edi obuo ne ani die ba me ye ho na ya boaboa ye ho se wonyonko tofom na betima pagya na wa pagya no na ama osoro ani age entiana me awukwa soli busa ho sai ya wukotie no odi ba adwuma na sanka ye gidisi ye kristofo ni kramofo yi de ye kire wo mosque de ye kire wo sondem si epia bonte na nke de bobra nke men kanwi ni sisei enne maburu no bebre abamabu ewo man ne ho mesi maburu bebre abamabu ewo man ne ho na meme kwa me yebo ade agire tuo me mabamu mu 1 minute kura. It is only frustrating. Ana ahorobashe. Ana atete. Nanso be ne dey.
Shanu so say that's a net and then I watch your pension near car achimo da amusie ye ho asem say yesusu say owura honorable papaya osi immigration officer bi na edwiasie ye no eno so ene bebo kire ni aheba bia akwakosie fortunately for us the immigration officer, he is very respectful man, I tell you. Obomodia epe mechira kwan enemy kasai na ensemo kan ye no se na yenya na na ne twetwe nkoma na madwe ho kakra kire mo maka cho say we are doing professional journalism here yen fo obi ntu tankuru but osu uso ukuta poso nkuta poso se de nso ye ne sa na wiabe ende asem ne de da honkwa de a ye beka ye ka ne de ape asem ne yie kuro ne yie die into immigration officer watch me down. In fact, you have won my heart. I had the part your own penfubu or important ha. Do mu chikura so become wasem. Wo mu chikura ja become wasem radio so. As we ni panu kwa de. Allah. Iso be say asasi pamalaka na manya gongo biye wate. O koko se woni na meshemu. Na usu wasodinti. Ipa mati na mi asem suwatia. Ikosi se yiri befa. Botaya esi yani sono eye akachi adentia sana Noah board dawuro ni se moma ensakra ya dwen na Yesu Kristo de ba oba bebu nipa tan sade ne nyuma ne nyoma nyina te enso nipa bebre ebu Noah ni muntia ega se Noah pa da adwen nye yangu pa boy asabi yebu ya to papa bi no ya we yansa ya bu akura no sisi ya ho ya agi ani no onu sadi nsuo be se ne yangu pa sa tumi no so betimi di nsuo ase wi ase nyina. How dare you Oziaboa Honorable Enoch Ofori presiding member Emma Asane Manso Akroso Abatu Mpeso aso Honorable Emwachi ba Ahenkan FM so yaja anope mitia wetiefu ananofe tiefo edawase na ohu ya de nyame na dum ade nyame de na kei de na jese wasadi one day aka bravo osebo na jese we have more agendas to pursue no krepa wadaroma obuo ne ani die mu da se ne pepepe ne obo nkomofa esuyira etwifa asene emiamia bi na watwene ne se mu fa akire a mutu ho na mo signa sesi a enwomate ewa chimasene yo minia medawase ewo akwanya no pe wodi amami wo kasa fidie so die nyame adom sene midin kan no kan no meka se we no esan se abase insho ababe the district assembly na wo se utu ho na mo na sansin bia na ekoso emse nyame adom emse holidays ni ade ade be hihie mu wo na wo twena esi mu no but despite that no the team to ho na mo ya call any engineers for no ebi aba be hwe Mr. Siano na ngasa o match official letter na your engineer no oba Friday we
Friday, I'm so your program you baby until we do Friday week. So the letter, but calling and I say, a mania also move on the yama engineers for only between a more Kubona mania. Say, failing no, that she should stop. But official letter to him to stop for invitation, needed. Yamia Duma. I'm sending Sakan Enra, and they mean to me because engineer be do Enra, into Enra also a sign, on also a sign. Now, Modimano, this is by Miami part, but it was left with engineer, maybe the Miami part. Now, engineer in the world, no super sign, the letter, no Ebeka Comano. And engineer by Enra, and to me, did say, engineer no sabe sign the part, I did come on Mr. Sian. Now, Jumano, officially, no. With the Jumano. Now, Nibia, one who I was say, Omodimano, also Jayo, so to us, then to us, what dear, yes, name so also to us, quite ben or best fast or bet to us. So, there was the pillar so, now, Sabi, Mr. Danso, that is now where you are, no, a bit quite because from the first, no, Sabi, who say, quite no, is you try in your access. But since you are so feeling holding, you know, we shall feel in Ankasa cry, a country and a feeling no, and I was feeling often one feeling more just 1/3. And to me, say, what we feel over you crowd and I just the idea about the one for crowning in Anna, a perform. It is here, no, so what for her, and then now what you more, one was a feeling, no, Yaminu Quene, what Jai, on Yabium. In TCC, our say, or you need be free, also already pillars, so also a day, near man of knowledge. Or the bay. So what can I want to me now? If you are not assassin also with it, Ujato. It is so far, median. All some resources, it may take care. Obey Jumana or your one year that take place. But officially, you know, I'll see a man letter for him to know, say this. And hopefully, next week, also, no, assembly being invited, personally, our office. Apart from all the letters, there's an invitation to the office. And you meet the PRCC, the Public Relations Complaints Committee, and at the same time, you meet the Engineering Committee concerning that. The Uber get is there. We are saying, BBS here, Sabi, and Kaway, I'm in the Sana, or 2 in the but that's how I say, Sintino, we are seeing who say, Asem way say, Nessie, and I born my born Asem and Tim Nayesi. Asem Santino, caution, and I said, Nyoma also a total net me boa Adam material moment here. Last week in me, but I got personal settings with him. So Nebaya haunted to you, so not just a yetim. Okay. Ya beda se papa na dia me de to aso enie sama tutu wana mo akase mo ne oresian ene ni mpanifo be hia na matoto adwen kwampa mo de be fa so a o ha we be free ho no won nso mo ho ka adwam eye honorable DC Alex Inkum ene omanfo a etipo mo ka adwam nso no isi omo so mo dia na asetan akwese nyomo esese no kwa be ne de fa so yo me da se Ore BC on who akadwam na sabi BC and here akadwam na ono ni eba ne se o ya o se ye replace mana ora nkai eno no akwaje ne eti no omo ya ades na aye na ye behwe na ye BC the fact no most road ni chese ni nyoma nyina ase na lucky cross ye copy ho Ubeto presiding member or she is you cry by your oh, at the end of the day, no, we solve 1 or 2 issues, and more so Dana Chinchino, yes, Dana Chinchino, you need the NADMO director, your friend who will in St. John. The NADMO director, your friend who will in St. John, Dana Chinchino, she and any call, and any pro, you know, echo train into all records. Also to do any preparation further no who will St. John our NADMO director no so take key note of all those things. He is the NADMO director. You know, share and share be free NADMO for so about yes you the best support for now Munyoma says Obi Babusa say, is this one going to be a wake-up call? Say, as any man so across so a banker chipeni, Uwa Alex Inkum, Honorable Oluwa, and yourself and your very self, Honorable Enoch. Mube set it up. Say a fade, mube monitor mo community no.
nyoma nipa bi ye benye nsunsuanso bone because amanfo bi kwa se eyo de se enso no akofa DC fie sansan ka DC na dwuma wone ne mpanifo behwe se ba bia ni kwanso obi fele eni kwanse etan hwe na okofele ba bia ni kwanso obi si dan eni kwanse etan hwe na okosi dan ene dan no wa okan se sikafo won potama ne Ghana ha dwen ba bia ya afrom wetland ye gya to ofitete ne ya fele ne esi filling station na esi da ho ne esi store so ho we nyina ne nye odi anka adwuma ana enye obi adwuma say district chief executive officer onene professionals me ye members ono me adwuma ana nka ye o masede we mamu awoso mu afede mu betiasi form na ma adwuma se ne se ne fata na se atwa me de ye da nyame ase eno ano no yo minia se ne odin kan aka no ebia the DC na we involve no ono akasa kura no sabi enka anfa ni fi a money enka ankofa ni fi a migidi so ono kura no enka wante ho hwe because at that time no one cry say DC ne yamfa DC na amase woni DC won cry empatama na Ghana mampani e de ahye ne nsa wenso sa ben no yo the America kwesi ni say yanka so woni ni cry but weekends here I dey and the family wa cry so ultimate na asa e do weekends so pese o san kwa bia they are hano enkwa here no besa yeah allowed but wait Orasian one for we can feel you about a month ago no start feeling to say this new or grounds wa and go be the work and so but I want to juma we kwantu me no cause the whole of last week cry me no cause emra oba Wednesday omoko PRCC omu wie no omoko RCC regional coordinating council Ochina Tuesday, next week Tuesday, almost our original coordinating council. And the Sunday humanity, sometimes, me na a hoya me electoral area crown. I can tell you on authority say, man, who say I had to be out? Man, I know be out to a mama man. Because he says, unified on Mokatem because of the Mr. Xiao, I know, and Untinas Amasa, a Jew in Aba. Oh, who say, I'm out for no so sabi. Bibi cost for honor. Yeah, no leaders no. So we say, who knew our plan up? Obi bet me abo amane. Actually, I will say this is the situation. And no one who bet me here the 2-1 amo. Our boy amane, the 2-1 amo. Now the abayi so amma. Yeah, but here involve I am for 1 or 2. Now Amuzun will say there be. Yeah, but going forward, no. And so I see people who are the problem. The bar, Amodi the ma. They should seek for technical knowledge. I bet me abua na almost wait me yes man. Okay. Honorable me jakwan me last question am di jakwan ni. Say ufri Mr. Bempon ho na wotra ata preparatory school oso ata junction no. Uku adem kakra. Unse ufri aboabo na ekwa unse nifa so. Emra ye ko school nyina na nsuo to a na efrade efie ho nyina. Still eda so koso. Sa de no amom tete wo no. Asem na mo ka chom ana ye ntwen ba ku wu a you better one among. Send a whole issue na kwa koyeno. Yeni owa danswa kasa. You see, as I be West, emra omodi honma adrafo no. Oma abeye issue no. Sa adrafo issue no. Oma sa pai ho. Denti ho sa kwan ebubu no kura ne se. Omu twa lorry kwan nim. Ama the pipes akasia pa miensa ahye LED akwakosi asane people no so enti enam santi no ama ekwan na say ama sa road na say because officially na ka Mr. Danso ba be sa akwan na akwakosi so but as I say o ma pai kwan ni mu a oho na ya yiti onya ya gates kura wa nyina kura the same address for na say bubu gates ni nyina enti you see it is but we've gone to the address yeni o ma kwa kwatena say as I say no mo show mo boss no manager no you sometimes you say this government ejuma ni ade about kroma e to be eboa to be so na aba be western case enti no whole case yeni o road so akasa no ka bi say it was shete adeneba the other side other left side no because our road no kra road no and anaka career road don't say road no mo your demarcations anaka career road and this akwa anaka career there but because of that problem in me one see a good clone na quota but a whole particular no intimi nye
because of saa nneɛma no nyinaa enti no meyɛne Mr. Naso akasa ɔse second phase na yɛba abɛyɛ no nyame adom ɛm sɛ ɔmo keka nneɛma bi abɔ mama no enti ɔba back a we will see how best a yɛbɛtackle saa road no na ɛsuo bi a nnɛ nam nkyɛnkyɛn nyinaa yɛtumi ayɛ na yɛtumi aboa Ononyamfo no Koforia no pa Ahenkan 93.3 FM your jumedi ato dey say Asem Dika yeda ase no brand wadaje eni nchirimu adema we wish you all the best yo mini amedase thank you Eradin Kasamayen Honorable Alex Nkumya Moache ama for say omo de pa say nsuo ni foul media nyamede but the emi hu pa say ye feel baby ye nsuo ni na DC pa wo area wa hu ni de and the emi hu pa ye nyina ye ni mi say wo enwoma say aban be replace ama na omo maka ne ewrade o ma we pa de omo bone we DC obe listening na dia ko local government ministry dambotwe na omo am so munye DC ne ye be omo den ano masitra mo so tesen ye hwe de be ye Radi kasama o man Ghana ne tituni asene man so across so abo so ka why yesu yamwa amani adraso kasa obraye ko enukra adia bachia akoko obon a bo se wo yam je opra e de na nkwada bedi na me oba tan kwade na mesumi die ene enso na yira manfo a omudam nwoma nyina sei oti Ahenkan from kraja ne phone so aw mobilet akona bofwe uri tintin binusu Mumi mobo minima se brandness na danfo pa ne makane wirenchi a obo ne nyansa nwom ne pa sana ye wa mo patapa na bo ne wirenchi de be fansa obra yoku kasa nadia betia akoko riboa yana mi yemo shishimi kura Ebu ehomodi bia se openi ono nso no nadmo director ema asene man so across so abato mpeso so ono nso ne bebo nkomo afasa asemi hu munim sa Ahenkan FM de ye de nsa ekoka ade a ye hwe se ebeye na enya nsunsuan so pa ewo ye manfo hu ye manfo nti ene de afidie bai na ade ba kwa efe na akono se importamu anso empanifo no dodo na asemba na from a omogye so kakra bi ena ana yinim de problem netie wom na tira bia da bia motete ne so amanga adwaye adwen nadmo director e wo sapo mo ewura Wellington Jan ono ena ye toto masa woni du na boboa no a ye ne bobo nkomo ye busan se so far de ena akwakusie ye woni da so se ensakra bi beba omo de nyoma guna kwam ana nadmo fo bema omo hu ka adwam no student mattress minu eni mo magiri mienzana otabu obonsa bom tise jata apedi obenya no aminino apedi obenya no ase no asasi so Amincha Honorable Victoria Edu MC for Achimuda ma ayento kwantokwa ma me na pombo kode acha ukuma me oru abedu pepra uni mama aboche ne bechi watum jumemu ampami nkosu obia mode aba discipline nipa opomu ache atuame Honorable Oluwa Kwame Abuaje asene manso across MP former MP ya osubu aten Honorable me wafa ye facha me 2 weeks ago frame me am obi ti me simi wi am back enene ye facha me o Honorable ya osubu aten me pon am fro why Kasa just watching so Jenny kasi see you
Profuti udio. Aswati and from my only narrative when it was someone. 18 minutes, sir. I'm a navy. Shannon so say and there Bosumi July and that Dika Kusiani try another person because you can't just be wasting the air time only on one patrol ko enimina yenko not more director no ninyana ayedin kakra e dia manti see nya na prepare de beto so sabre ya nya ne de ye be ko afoforo so Asem Dika na wutie wa Ahenkan ediokunu miensa echiripo miensa metia ye frem odi Ahenkan kwa mebo a akua afrakoma batampa ni studios ene ebo a ye sum Ghana fo ewe yepomu a your best community radio ena wutie ma obia nsuru ya jo fon kwa si asa ya ma intime nsuru Honorable William Ajapon kwatu akrabo kwa de Memuache Anabuna na ya South Mafu former MP Achimeda Ana Honorable Aburabuate Amevani Grazi former MP Achimeda Honorable ya Osubuate former MP Achimeda Honorable William Ajapon Kwatu former MP Achimeda Honorable Alexander Akwasiakwa current MP Achimeda Ayo Munsuro Yenyankopon eburu omunyame ne so former Achimeda MPP chairman Audu Masa metonka che na bibia bokode over kantoa wa Chimabuabu Honorable Kofi Ayenkramafu current MP Achima Chiase and strong contender bulk money Achima Chiase ayo e bayiri samenta Achim Swedro Honorable Kennedy Osai current MP Honorable Bosompem controller shekeke aja ko porto no na be kwa job on kroma na sumudwo no na no gwa ma bia unity o we got that for ana oluwa engrovo 2 ayo muti oda dia ne de independent ba ku om ebe sa nwa dia gum we jare chao na ji say asin not no ama mori na kwosoro pa say amanfo betma jusikadi omonto aba ne ma eni ti aba papa delegates fo bi bedi aboka where bam Honorable Amase Agwatia star boy Yakumi Asem so man no Amase say agire etuo ebe 2024 epom ha be Anansa mitie video tape bi Honorable Kofi Ayenkramafu ka say na MPP fo ni bi na ono oba 2.5 years ni Mosi wanye de Wana eshe minu yampeni na horo bazano Why enesha ononyamfo Kofi Ayenkramafu I think that he was on community radio Timi obi send video ni mame Nipa no send video mame so ben pa na me wow Timi so no abubu afu kakra Mafo tete mo dodo mafo tete mo and MP away na MP away MP bit my bibiasa na MP wuntimi yanka begina
amount him the relationship between Odi and Kwame boy and Honorable Kofi Ahenkan. Gone are the days and come are the days. Just say, Emibia Besenko, Emibia Besiamba. Munsuro, mama, Munsuro, DSCO, Mama, Munsuro, Kuaya, Dio, Makuno, Dika catch him says, Mamma, ya momode ni anya ba kwa. Yadi ani tu amanyofo no kwan so a emfa. Muka se me di agro. Ora Wellington Jan, Nadbo Director, Asane Manso across so Openi Wadaroma, Yamuachi. Na pone boko de. Nyankopon Wadaroma. Ede nyanko panse. Ya biadum yansu ya ho ye pa. Na Ura Eric Nana. Fasos mame. Awo ye Nadmo, Ghana nyina Director General. Prempe, ne what is saying? Yo. Na no briche kese bo asanefo ama yenya ne ntese mutu anamo papa etimi ko sini ho ekohwe de ekoso. Wadaroma mo assessment nyina no akwa kusisen. Yo me da se na match what you for. I say na okay no pre. Em say en na otwe. Pepe. Ni sure sha say ato. E be high kakra. Our Asene Maso across the street, especially Asene. And you say high be and maybe be a in a 5 point area. Maybe a institute cry hold me and a video a brosopa. Namis me to a intimo. And see, you know, we're holding in the city, and the king, you know, your career assessment. And said in Yama, I say, now, I think with a son to view. A son to view, my Nico Hopa. And you made them now to be similar, you know, Yama or Ma, no more to say 50 minutes or more a few. You are the chin as I told you. How I mean, I see some of them and see you, but and then they say, Pa. Na omo mo ho ka adwam ti se asori for ankrankra fie na impo abankra chipani ononyamfo Alex Inkum sa enipa no mo ho ka adwam no mesra me busa o nadmo ewo moa bi ode bebo ma na ase mo de matwitwa agi o ma okra bi anhwe no nkwa no ma wi mo adwuma ye ka ene ni asema ya se hokakra ye die ye famu de bi ase ye no me de kudum penifo ni no ya wia e di echo ye we se de mo be fi penifo ba na o ma mo ka adwam no de se de ma o mo no na mo timi de kwakwa mo no e de ba ma o e bom pa se di be fi region national baba na se na kan ba ye so kan e di si enti also e bia kani ne hu ni ma in fact e ho ni ma kwa de say be pa e bom pa say harassment e de akono e be fi over. I don't know sir what the right person say mbusa sa question me bebusa we ya mu kohwe na amanfo keka se feeling na e course wo ho no eno na de sa oye ne we nyina e bai wadaroma as the director of NADMO e wo mpotemo no wodi wani kohwe no sa feeling no eno na the cause of this flooding ayi ni ti wasene nana me de wase na ye feel baby a sebi e be say nyan ma am wo agin sebi a bibi sa no be feel no mo hwe say ye feel a e chasem de ne beba enti de ne say ye wo ho ana mo be tu wo ho ma say yes ye feel a enko ha obi a wo akire na no wo ye sa ne ma ni wi na feel a amfo ha obi a ma en kre asasene mu dio wonya udio wo kwan se be feel but who say o feel ho no ye wo akire no so de ne beto no so ne akire and when you see or no a near feeling na a course or no because minimum if you are my tassini in my senate minimum in sunny top sitting cry maybe one fellow or no a text a call take a call and I think you need to tell you maybe and maybe I said second and you're feeling to where they are almost they say a band back to lay in man and if I baby a my far if you make us say I'm feeling no course or no na ma
sa yini no atue sabi ye papa Memphis ifie kwa nso bi ko ho hu se papa ne ye se oboboy obeyi sa obebeyi sa gotanim awuso ni sa feelings esa koso nti e kan pi maka ko se esa feeling na akoso esa de ha no. Okay. There ebi kika yansi atibia yebusa as the director of NADMO Ura Wellington Jan and say shocking say etimi flood na etima kwa kofa onunya for Alex Inkum ene ni fie ni dem je so no para no nyoma say pa na ono ye abankra chipani no one ne staff including wo NADMO director intima hu so Ura sian ofele ho kopem say asem we si ansana moko wi min ka say hu say ofele ho hu ye no say ye na mo itu hana mo ima the district planning officer staff officer ya we say ye koso ho no isu yin ti be hadwen I said that mo ye na ye recommending me dem asa me say amuntu anamo we ye ni ya to me en papa say ibi ye be say ye recommending ma asa me no say adiwe obi si dan wa ha dan we si wa ba hadwen obi ye gote bi wa gote no ya ba hadwen bi si wa ha adi e ba hadwen e da bi si ya ai week you say e bi to bu ekunipa nti ye recommend e ma same no no o ma take that initiative say on be say had ne be fi ho nti ye de no de me no ka say this year we me mabona manye e mo no so ya ofre me nim ofre skapa no bi say na that before abeka na oya won so oya we wa frɛ papa no ayi so beba hono na minim akosi nti nyisi bia yenya we ya we pa ana mo bia itu be etu ewo ho nti se mu ya we de a mo stop no ansana flood na ba ana flood na ba wie na makɔ stop ni de bi na me say we say ya na mo e fi tu wo ho bia no ye tu ye okay Asem penifo so on best upon no okay a friend okay Ora Wellington Jan what the kaka che say sabe momo de moya recommendation de wuye e de asem be twa so na mama assembly na ya we te moma fam de asem ye no maye yara se yense wadaje bebre na omo mo ho ka adwamu no so no se ma tro de akoma national and regional se bibi pa bi ba na mo de adomom ye bo awrade mpae se bibi papa bi so beba nyagopon hirawo Dasi. Ura Wellington Jan, director NADMO, Asane Manso Akroso. Nipa menu no muka say ba ko di Ura Inokofori, ono so ene AME presiding member edema wom. Asama yate ni tew efri ho na wotwe se ne nsu a eyiri fa amanfo. Sesia de safina do afidi eto wanya ate se Ura Inokofori esisu pan. So oma stop Ura sian se adwuma no ontwentwen so ansa. Kopem se technically omu nyina betranse ehu kwan papa oto aso ya na dwuma enkofa asemba na so mo transe so na so ye dwuma no na di asembe ba de a ombe stop no omo ma no enye adwuma ne biem na na bo director so ye busa ne se omo mo ka adwuma no emo aban na ban e de boom wasi mprempren de omo tro e de akọ regional office metre appointment nyina omo ba bi omuti ewo na national se bibi be fi wa ban ti ade kro ne ba omo mo ka adwuma no wombehwe se omonso ombenya omutiri adidim Honorable Emmanuel Apia Achem Abuabo assemblyman enkomo bi wo ho a minua kusi eni ni ebedi enene co-host sanse maka chem se enye nsem mia na nansem potem ha no mede me ho bagigi mbebre se me mrante no so no me mo kwan na se de kusi mi ni ho a oboni tewtew no akoso aboni tew Honorable ya mo ache ya nua minya odi na bibia bokọ de na me ato bani mo pa bon ya me ase na no asanefo aflade ya no ja asane ne ababo de entafo utimi kwasraom ya minya na yeso ye wo ha yeso ye de ho adwuma ye se uhu so bia body pressure na so asenso ntimi yeso ye ti ho ya asenso si ye de ho a yeso ye di dwuma di so nko e ha ababo ase ababo kure ya ha na mifiri mini ne misi nyina afiri ha minyi bi asa na so manyi kakra afan emia bi wo ho a ne ni mi say wetland a ye jade ato
se nsuo no taa na akotaa ho na no ma na ekọ se se a wetland afrom wo ye potema nyina no ye feel ye si dan ye si filling station ayem bia de ye technically ewo nsunsan so boni bi da ache anansa de sesa fata sempanfo ye nyina o ma ye nti ye da ye na ya mi yo di mi da se em se ye se medania na so e de wata no hu bi ya mpa se nka first one be no ho no ma na nka yesi dan ho no enso se yesi dan ho na ni na no se ekwan a ya ye fa so e di si dan no ana ti di juma no e bi ho ya na nko bi e bi wa se ye ma asamo no engineers a se bi o mo tri ma bobia o mu ni ye se bi e ko so si dan na o ko so si dan ana so di juma de bia o bia se o je permit ansa na wati ni di sa juma no permit no be se ho no si dan ne be yi na ide sunsan so na de be bank for ho no ni na no bitufu ni ehun ekwan a ede ye be fa so ampa o hwe yaboabo me fa ni se be dia ye ti feeling sisi ene adawisi o ansa no bi si no ana motu e so mutu no enso mutu ye e ma asambo engineer so kire ekwan e be fa so na aboabo ye how kese hai eye bola bia ye tu egu da no ho no ene ni o how kese pa sabi bola no bia kwa no atu basa e ma ekwan a ese dam no ye ma ekwan be fa so nanka alenke we se nanka ko bobrim no ntimi nko ntimi bua fanchen na ekọ amanfo fi nti be many kakani nso ni be fire nso ni be fa mo mutu na nso ni be fa ma dam no ebu fa so e ma se sei aka be bi tie bi se yanhi ya e ho no bibu nti mini ni pedi for juju ho mini ni committee for na se yitu ahwanamo nti start say ye be hu nkofobia omoso omoku do a omoso beboaye ye nyina kwa na champion na kwa mo ni ade nti ye biguma na ye ma assemble no so asote ya engineer so bai e be say e kwan bia so omoso beboaye no ma say ase me no ka se ukoda no a ya dredge e me na wo twe nsu eto ye no se be engineer ni di boni bia bebre e wo ho ma utim se nsu no de afemu yo a eko you say ukot dam afa ho no so afin station ho no so nsuo no ebukef ekofa ho ekofa fa men sam ho side do instead of Sebeko street no ntia no so ye the engineer ni ene bia no kase eye memnantie no e wo ho no ma e ho so mo dredge ho no se de nsuo no betimi be afemu yo na etimi akọ nti ye so ya famu bia ise ye se de be boy ikru no ho bai no ebe you ever mentioned here your friend when no so but with what you have told me right now no I think last week Michelle Ora kwa me champion e mo no kwan so etia me na so saa eno na ma me busa say sabi enyame na megu obi adwuma ba kroma eye say ye di Ahenkan ma banto mi so the filling station ba eye but the me busa ne say sa epom ho na obi a e feel no empadufo a wo mo ni me de abmamane say Diomu ye 10 years to come, 20 years to come. Ye menya problem because so here dama e yezukase pa. Se pekwan na enya ebe twia fa krom se de asanefo de ketewa impo atwia fa manfo so a e de asem kase aba no. Enti sa mea ho na isia wo hwe ho na o ko na ba bia make ababu filling station no. Na na afo no amanfo so e feel pillars hihiem. Dache emfa semoma ena mpese mi hu. Ya niya ayampa se ya nhwe nyantoto nyoma yi a e bi atembeba me no ka se ye road nan ka se ye no cover ta mu ye ni isha nti nsuo na ese ti mi fam no e ho do sha a enti mi fam because so nsuo le fa na for bana anu odin pa nti e ye one major a year ya ma highway engineer o mate em se midwest e kwan no ye aba no tap e ho no e ka ho a that you be twam no ye ayi kese ye bridge kese o ho no because that cover ti dey entimi fa ta load nsuo na eba no entimi fa nti ho no o mbetwa no man kese e na be he the other side nso a obi fili na assemble no say nipa no e mo no so je stop drain kese why stop drain concrete stop drain kese pa e ho no ma na the problem no e ye baby ye bola na ye tugu on e ne choku we say nti choku na nsuo ni kwan na ese fa no entimi fam nti we the message odi nkamu wi amoma oni we na ko he baby a dredge ni ko he bola ni nyoma ye fi ho no ya timamufo no so ye so ye wo bibi a say ye de bo anya sa ye be ye den na ye be den se ya ntimi entu anamu bia e ade be haye pa dache
nti sese no ayi a ye ne minimum committee for ne mpani for ya dindin ho a ye dia to nanani mani say eni mani ya no ye ni zoom na en fo kasa a o mo bebre that container that bin kese na that bin kese no ba any free obi be tra ho a obetra pra ho no otu bola ni mo no aju sika eno ni anamo asisi ayi tu a ye ni siko de ni bi nkomo other than that no ya ye de ese ye bia no ye ya itimi kwa amanjuma social bobu ku kese ya itimi kwa amanjuma be nipa 19 nipa 20 ene ba amanjuma no nka first one kita enso sankrofo no mo ba amanjuma no omo aso ne ba betu bola egu ho omo wi a wo se e ho no so eyo mutan nti e bi na e bia be gan ye bi nti the only option is ye bi container kese bi si ho oto bola egu ma ni aju sta no bi esi wa papa no di mo ni no ayo fefe kama Eden na ama na koba se ene ubo dawro aboabo se ye kwa manjuma kura ye tim ye kwa kodimu ni sumuna so ye kosiesie ho na enipa nyina be yi omani eden na wosusu se ama na basa binya am say ahensema aye basa e wo ikrum ha no edo so one of the contributing factor na ene so obi afro say bibia no eni otia to nti bibia say aban na ede eye saa communal spirit na tete no e ho no sisi no ayra ene obi koye communal liver kra na opese waba no se utadwane ana se so kuku ede ma no nti saa spirit no eno so kan ho a e ma ye bibia enye e wo ikrum Iti se metiwase ya sa suni ban we ya eye adokoro ye tese nokomwai ye de we tina krom a ebesi ye de ye pe no ye benya ye kuo na wo fa ye kuo no mpunto ne kanko ye nsa beka de minya de yan science bania ene ye ko fa Yesu Kristo kra eba se o me mo apenya na so me asame man kra Yesu bania ne ye yan science enya de a ba bia pese edu no bitini edu. In fact, wa mama edi obu a me wo ma no wa ma na kosoro akukuduru a wo de akasa se yansesa Yesu ban a you pa yenko fa Yesu kuramra emfa me no ya adwen 100%. Now the main crucial you say Asem aboabo health center no ekwan ekọ no ehu minu akwa nim kusibu adu ene wo twetwe nkomo kwaku yanko honorable maache ya nyaminya bacho mpombo ko de nyamia adom ni ho ye na so e boko na ase no tuko bi bacho da bi ye trend fit aka ye fe ye monitor yo ana mo position ne munye du ntia mfuma nka ho da bi ese ya ese ye bi ekesi so ye ti ese de ko so echi ye na kwa wan ya ni de echi obi beto say so a ye obi obi defend ye ampa mu anope de ensem titrum pantia no ntia fro no ye Achima Boabo Health Center no ekwan a ekọ no mo no wadaro ma wafa so nanzan nya hode almost every week bia me call a health center. Next last week ya wafa so mbatwa na fa so okay mbatwa wadaro ma ekwan na tisen abinya o hwe nansen nsu a eto na ano de fa na ama babi bia yitwa kwan o hwe aboabo ye dodo na no kwan a ya ni twa so nti babi yitwa kwan bia no nsu na no de na ama ekwan ni na afefe ama ekwan ni na afefe nti fa sabi embodi opin for kwa ko ma wan fi kwa na ibi obepon e wo kwan ni so na yetu anamo yeguso a yetu bi ba ese ochi bi wo so na ba na bibi e de esom nti ya famu bi a betini aye no since ya bigi ye yababo chip compound to health center no nti na any developmental idea e wo ho no so ukofa me no cafe is ya maternity ward e wo ho titi an e hu na ndi ye chance dan izi ntupiani na enforce termite adini na afa eguso yesese odunfo yesu tutu anamo bia ya chocho nkata bia yesese ebenya mo bi fu da bi ne dia beboa health center no honorable wadaro ma menya expert but ye ko Achima Boabo Health Center no ene ye hwe ni environment na on say ni nimfa so no o cause hospital no na ni nimfa so no asa people titintin bi on na ye say on na school first now you school eno na enso no to a ehunu na dia be se kwan no enti se to na se firi everstron mo ba vim ne ahoden na de bana no den tenu na atum se akurikuri kwan no so bebre na eho no de yatene se no mo ye wadwuma enso ye stop mo se omu twam futuro dodo enti omu nyai ne kresa ya sapete binya em se na the pollution environmental hazard bebre e ma amanfo omuto no nti mkanifo ba mu se ye bete kwampa
and don't bet me, yeah, and how be and ma, who's a school for her, and for how be my school for no, and I have sent down for how be and my answer. First, say no, now move something, and see for you, and now my giant home, Edmano, Ba senka eno nso nkomutumi pene momu edua onze se sie ba bi o mo fa call health center on mangasa no onze main road na ho no na se nto mo fa adawle no na no nso ye people to say ya no mo adua ma na du sa level no enti nka omutumi dua nka ebeboa na nka sa pepe ba se emse omo ta na no mu di aduma no na na ehu ewo eyi kaka e ma mpelifo ebe sopo mu and did say I won't a custom, be a metal, so back no much in number 12 months now, in California, so at me at the Hona, a adult and happy to be around the Honorable Chrome had this year in Australia Health Center is in Eben Honorable Victoria Edufi. I am be a MC or ya aware the nature of the health facility any acquire yenuamo mani ayare for faso acquire Sabia Wana. I mean, or they were a band, and in several occasions, so you see our summer, and you may be up to the name, you may be a good also. It is senior situation is no or Ukasem wo se Tokyo ho nyina no arena achen efuru ena babia sebe obanyima okwa ye begina wo no nso no eho nyina nsuo to a enyu yudududu eno nso ya mama Victoria du oyawe. Yeah, this issue no ya share our samba my report officially my report ma yeah action plan also omu ye Asem na obi better and say o better you have your say but they will have their way. Obi beka say the otini jaw no nim say the hyehyene fa enti kopem say wo as assembly member whatever kwato bedwan anim wo akyem dan no kuro as aboabo no any MC a ofiri ye kuro mu ha no anamo ben na yetu ye twan ema sabi obi akọwo ho ama asemboni asi ansa ne yetu anamo ana say ye twan aban ya me da so be em say eye health center no in fact say bonko fobi abaso pa nka nyoma nke bia ene bia hu ho kra no bia nka situation no nke west eye mame ba kwa e friend Adelaide Thompson the me anti owo Australia any time bia mame be ba or the treatment even tap se ho ye link ko be bia no odo no be ni na no sa the treatment e de be pay so eye nana uti ono so OPD ono so break television eno so afei eye mame Adelaide Thompson o di tiri ni mu aba you see NTBA me be face e wo other places and also e bia wo sabia wo benya e bi ahwe enya no kwa e maternity ward o mami be renovate but na e ho no sabe e yasment o ke also no obi be bia ja ward e ta so ho ene yi walls ni na e mo nipa ba fo ntimi ni bia me e du ba bia e se oman no so enso yi 200 na mo em say aban so e ye na famu de e the fridges bi any beds bi e the buy Emma Ekomuno so na first time na ka doors e wo na no na e wooden doors na na no madaroma almost so omuboae Emma ye tisan doors no e metal doors na ye former MP Owura Kwitu na e ho ni lab ho no ono na daroma na ensure e ho ye de call ho no na first na bula ne predecessor ye ni bedi na de honorable donko ne time no hu Owura Kwitu mu tu abula na me so me ba ne be se be mechanize bula no ye mechanize bula na anche ne bula ne buku ni e ko hu Owura Kwitu e no be adom e be ye pipe e ho man ya o sa de polytank DC so e na supply ho no nsu e na o san ye lab e de man ho no e na wan ka sa odi Ahenkan ne Ahenkan FM so mo so mo boa e be provide e ceiling fan e de man hospital it me give say antwan no bi mo so yo ma famu bia ne o man no ne mo mi give say sa e say emredua e ye aboabo health center no say esevo amafo free oda even any across so o hwe nurse for e ho no any asani na e ba ho ba bi na amafo free oba o hwe nurse for e ho ne ayi sabi medical assistant mo wa e kwan o mo fa so di fe nipa no ukọ ha odi wani beji keke efe ne mum akade no e na say aka yes stand for so be mwa because it's a health center it need more e be ma pressure wo down hospital so no e be kofem e na fe so aboabofo so e be nya ayi friend say ayi ayasabia ben mu so doorstep utu nya penede no du ho ma e so pa ayasab open ayasa e be contentem nti yemwa ni so health center ni na ntimi mpija ni ntimi di mu na
said the apology so intimacy. Okay, honorable kusi esa to aso. Honorable wadaruma we dia mami mbisa we megidi se ubenya enyano nso amame. Pacho de mibisa ne se Achima Boabo Health Center na ye health center na ye ba na chip compound. Na ne bobre ne ene abe health center no eyepe. Na den mu gina so sesa no ko health center. Yeah, enyoma e ma sesa no e ko he o hwe na nipa e hwe wo na e ko da nim. E na fe so na ye hia enyoma bi eye quickness bi kaka e wo ho. Yitimi nyan. E na fe so ni hia personnel eye medical assistant. E no so yitimi nyan e wo ho. Yitimi nyan sa enyoma we na unya lab e wo ho nya. Na medical assistant no ba obitimi ahye amanfo ho. E no na mentimi upgrade no e de call eye health center. Edan bobran kasa de nde enfa nka ho. Oh, dan bobre in fact me make say ya ye bi e uma na nsisi e koso nkaka se na me kan say ye e wooden door ta na nanu madaro ma o be support ya yetimi ye no e metal doors ni na ka ho a ye upgrade nyoma kaka nyemum se de e ko no de e tempany for bem no be so ya se na the status of health center no yetimi edu ho no Ona bo said you tumi wura mu kopre moama ene aboabofo okra tumi anya lab or health center on ma labs how test how do be mutumi ye no dan no wankasa ne paint enwan ne nya basa muntumi nya ho hwe na nka enhyen kronanim kakra wo mse hye ba bi nanso na nka enti kronanim kakra ya ni nya me da se eye paint asama kan eye nu ya me ne adofu bi adi nkomo ma o ma mo bi abe estimate ye paint dudu a bi nya o mo so pete o mo ye muwa ifi ye paint no obi ensom nkomodi ekoso a onsom se ono so be muwa o ne mo maka de aka se roofing no so se imetime yusu medium na roofing company sa e o Ghana no obi betimi abeso mu no abe muwa kakra na igidi se do be boa bia no so nyankopon ebe se na nyam na de oji bia no etimi akoso because it means save one life na te se ya save a whole nation ye be se sam kwam to bia o mo sam bi no o mo be muwa na yitimi my health center no ebi mu a ebe boa ya nkata ene ebe ma odan ayi sukra so de akofem te ye problem ba for challenge ba so se e se yitimi nya dan eye se yitimi nya dan o hoduma eye ye first medical assistant no yitimi nya band bi a obitimi asa ho na one minute bi should be asa ho na anytime bia no yitimi ahwe ayarefo na ambassador bia ene ebe de se ku post bi aba ha na say medical assistant or no or so ku school for 20 school so ni pa for Friday ni ba no oba obehwe ho ato so oni ba bi obeti o say say contest yeti health center for or ho de nya ba bi ata no o say ho no ta ye mfa nko na say ha no oba onya ba bi nsa nti no kasa ke sia na say ye medical assistant or no ku school sia engineer say sia mu ni medical assistant yes ye medical assistant ye o ye in charge of our share INS penia or ye in charge of ma or share on etunyoma ayi babia o si ye di obi ba ye ono ko quarter stop on my dan yo mu bia no kranche say 2 month kramaye na MC mu nso adawro ma no mutumi si sa dan na adan ase o kasem nina no aboabo health center no dwumadie ne nneoma nkitinkiti bi o mu nya dodo na afiri abonten na ba ade mu pemu afiri assembly no no so mu ma bibi o ho amu bre on Aminya eno yeri ato asambo na nima since am call asambo me fan say enfie nsu ani ai call holum yeri ato monima say eto de bia you propose but omuna said omuni the authorities now omo said that bia the work no the for at the time ya family everything na yen fire ni nso asambo no kwa so na yeri ani so etututu ankwa edima so mo so na no beboa no me yeni afre no so bat minim sa enso se MC ti aboabo tinke great opportunity mayon amina that MC no nye MC ma aboabo kwa oyema ni na nemu mi di se nka se bi sta so koso na that bi no se be ye se tinju nyane a nti neba that yo ba nti a na ja abrewa no ojuju na nka ho de nke ben no a obetini akodi aya sabia ba ni di se enfeti honorable akaji amomen kan kranchire ho sana Ghana mpanifo tio sa uza woka se ayasabi enti eben mpanifo kroma nyina na me bese meka bi ba atma kuma ya kosoro a Ghana pani ben wa so la kokolibu so ko hospital da
obi abekɔ South Africa obekɔ Dubai obekɔ saa ntiwe hospital abo ha yi health facility MC enye ne priority enti na adwen nkoso say ne priority a ko obehwe hwe penti a wodan ho hwe kwan ye de ko na me nua kwesi busa no. She is the chief executive officer of this great community. I didn't so benefit. Nana oh wa kan yes wo kan ensem krono bo krono ebo say to because am panfo hwe saban fa maya me odi anka kwa me ebo a to me be ne kura me but the MC wo to me obedima fra me odi ankan obedima fra Mr. Ewua obedima fra Kanekweku obedima fra notable people be in the community say yanom me na me ya banka chipani ye gi bibi wa ban ho emma intima daroma mumma boa na ye mpagya ono kan to me ewo mu no eburu me dia no so be ohamu nchichemu oha na nse ya be aboabo gwatase emna njere bi nse hu amukeka okrom ha e de kire ya say ya aboabo park he obi a one honorable Elizabeth Kwesi Akwamu nyina wo the same platform so ete so twame at di matam say me ma bagye aboabo sika di say me ye park dia mom unti ekoba ne sa so woni tumi a no atwe ho no apo ba bia agina omo wo tumi na abandi tumi aso mo nsa no they must be seen working wenya dia say gedi nkumo radio so che ana me bo honorable mutimi ya de na ni patu ana chese be to 1 month and 2 months na kusi yakọ achimo sanase no 2 months mu ne yakọ 2 months mu ne yakọ e de na si wa achimo sanase kana honorable ntebe e de na si wa achimo sanase honorable samike ukọ achimo sanase a kromanfo ni bi aka bom a omu si ayasabia kese pa ne polyclinic omubo odwa na omo odwa omubo odwa empini ma he empini ma no 300 million 30,000 yes honorable na my info ani ahimesa odori nkabo mo achimosna sinti omu nyina bo odwa me na mekoye MC me kwa mu ma me 50 million me kwa me kwa MC no kwa me se me de achom no o ma me 50 million edwa mu boy no we di 20 Ghana ba we di 5 million ba we di 300 million we di 200 million wo mu wie no kwana kwa edan ene equipment o makoto mo de ye te aboabo e ka so hini amom se ye didi obi atem koi na edan pan no ena say na esay no wo bibi ona bu kana me de mabere kura ya yi ya odi asa sanna na wakano ai atem no prede yan so tabi eno anu akama nti amaye so adwuma no aye den pa di amaye papa tabi o hwe iku ya aboabo yikura in the municipality no yo dan fi wa aboabo yikura development tem aso na ye kesen tentem na development no so eba no ebi nya kwan ebi nya nsu ebi nya nkanea da bia enye bibia na tabi ye kan o befa ban ha obinya nyoma bi wo hoduma na e say yan di si etrapem ikinsi a odi ana mo tuo ba fa e pete ntumi se sia nemi ni plan for e say dia ban se adopt a street iti eye wo obi o street na o so no o ai ko fi ho no adopt so street no ni obi Ahenkan street ni enfama ni mu street na one se cover bi le ho hoduma e wa se de se so bese na street light bi ho hoduma wa se de se de obese nya bo na amanfo na ho no omuso nya so faso nti ade we ni sisa ite ye be to ho no ma enche ubu se ye titi signboard ni ada de nko fo bi afate a omo adopt so eye last week ye sia eye omo wo eye to that place o down no so no ye ni mpani fu sia na di tu mani so he street ni sema e ko so krum ha ene ahuni bi sem ene you said the street no do na so okwa putin tata okwa traffic for na echi ono eseni nanu ni mu a ye ni amafo bi nkomo no me no ka fe ofeni ba ko a ye fe no eye openi abwade why said the street be done in or adopt ema we over 50 million o dia so street light a was repair other light e wo ho na just last Sunday night kan no eye openi India and also similar thing ye nya ba ko se fe ni gia o UK ono so wa ba be cover ewo ono so ni fie ti I say ono area ho no so that street no send I cover to make it ewo ho na almost 1 billion and wa say ho eye openi ba ko ono so for security reasons o ye the police ni ono so development awa ba ye ewo ho no ama amanfo ewo ho enya so fa so ye sika wa to egu fema over 3 billion if any 24 chances say why say sector people no who see site na abobo ye ni mu eye so no de enfa mano na wa say bo so say eho ngbe bi obia obe no bia boy because ye captain ye ni so na nanom ene oman so a enyoma be di say ni ye ko na ankwankwa itodi
me no ka say what we speak here also person to be and I say true medium no obi person ya o me aso ti ade me mpanyfo akwante na e so ye tinya boana omo mo ti won so nya so faso we need me dia say no ya e boy ko ne tin pon Honorable Anopa Ahenkan na 3.3 FM yede wase Nyankopon hyira o Nyankopon so ka ho ya yeda se papa ti mu mrantena mo krom ha ne mabawa ne bi na se bempreduasa mo de se aduane gale ne gumu trimu se de o mo ye Kenya nsasema na moto na mu di atem no na wo anu ya kyen hwan kyane bia ne ya adwensi ye mia because bebe ye ni so ade hunu wo no nye atenie ne ye de bobo ye bra se awuti krom na empanifo enwoma ye hiasem omuntimi nsi hu nkonwa emmo hu dwa ehu kwan omde befa so a ede mo abeba me ntwa no de ye ko hu osenase gane fe that eden pan na kire se atema boabo ebi ya sheda pe program bi aye program bi se hwe ade san hwe health someone say odi asen hospital mu a bob uko opidon ma light ne se ahyeba ya yo and any we see entinke ntumi program bi da ku bi nanka aye program se ye to painti ye to light mo anabi ye betumi aye me say anabi ya wo be bi to light anu nya ne to whiteboard makomako say si mo ama voando ne 2 cities 1 city 5 cities 10 cities ye wie ne ato edwabode ni nyina ne ye akandie me say there's no leadership ma kantam zam nke bim na tira bia na wo tira bia because ayara wosem yaka ayasabia onyankopon adum nti me wo bi na we wutimi fan to me de no ho 1 second kai wei kromu nyina dwapade aban de we aba behima ni onyam na sabe babia ma koda no mo ezo to abrimu no na ehwe no wo kyem ko proud no enoma didima tutubi basa enua na atwa ehu ahia yi enua na atwa ehu ahia yi na yakọ ka mo se yen yemum no yempekuro ni yi na ye tu no akwa bi gya yi atete menya misika me nkwa na medi okwa de nyame fa bọ ne nchewo na ka me ma kwa bre won kana ma ba bebo na akokoko baji kodi baji na kodi wadwen nya dwumenti wonu nkwa da ba wonu fa ahunim kro da ho enipa baji kro na boso so no mo ye kro na kandifo emfie ko edunum nie muntimi mmodwampo enka se oman no ade ye ahiasem ye kwa ho menu akuma akusi ye madanse ni 2 months ago osan so masi hospital polyclinic o masi awie aka finish ni emu equipment no ana nanan mu nya se dabi emrante mo nkwa muntimi nye mummodwa ye ahemfo no so ye baby na behwe ma from ntoma kama na mpintin su na ayi abrafo yi obaka so mo shefa ahemfo nkwa se 50 say cement no mo de bai bam nipa ba ko pe no na ahemfo yi we yi ohema yi ni de na eno na de odo ni nkabom ye den eba we de munya ko se ni bo fro to bi di wi a de yan se mo ba ya se ba kika manfo nkonwa gu ho ene me ma ntra hwe wa ya sabe na anwe ne se da wo no aya sabia na anwe ne se no well there be say we lack leaders and people with vision so when you adu well and now person manfo agi utumi say we your candifo a when na se nka do nsa koka when na say utu na o manfo di wachie because obi yare bi bobi mpofuru mu a the first point of contact to krom ha a health center yes. Bebre na se mu ye den a ene ye de obekọ da fi odan na edu kokofo odua bebre na omusi okwanso na wanante ato aso look at this I betim de omadwuma kwasafu dwuma we nke ye due nnua fefefe okwan ne ho ya to pavement o kwa nnua wunamu fefefe na we aso ye aboabo tima produce obi oba kennel wa produce obi oba kennel kweko Cocoa Processing Company Limited kani penny odan no ofi achima babu krom wa pi abu nkwala na gu krom a hey kwaku ya bua na kan ya wo penny kwaso ya ene wakola nyansani mabumi bewi It's Lawrence Beats. This is the day when all Ghanaians we will go okay. It's a special day, cause today is our memorable day. We will drink and dance the whole day and put talking to fun. It's a special day today, we will celebrate. May God bless this fine day when all Ghana will go okay. Our forefathers, we love you. Grab our one.
Yes, so, Juma. You're from where she may, oh my, may God bless this fine day. When all Ghana will go give. Sir. Our forefathers, we love you. You see a new page, I could be sad. Oh. Well played, DJ. Nananum do my be pen papa nya nananum enemirim nananum me catch you pray. Tete nananum. The whole Ghana tete nananum. May God bless this fine day. When all Ghana will go give. Sir. Our forefathers, we love you. Enche ye pe interview ba ku menu bi atf ye pe ba bi ahoma no na fa Asem Dika asema anto person ka no aka yes ye patriotic dam me beto dam awurade na ye sadam no ye bobo ababu primary school mu ha na ye sadam no oh wo ko kan na manfo se wo kasa dodo me ba bi Ahenkan FMC primary school mu ha me na kuasa pom asase ya me na kuasa pom asase ya can you pain baby a tank you over kwadu adu bullet yes or me say e me na kuasa pom asase ya de opama gimachini pray abu ele school yi edwirigu yi ebusua bi so mo de omo dia nti omo dua afom asase na me nso me na nanan asase omo di ja ne yes obet makase be fi asase no ya de bo oman mpuntu baby anabo abu pray bi ele isi hwe do ma dwuwa yo erosion dia yo obia yehufo me na menkoka na so obi anya kukuduru anka ne yantu ho anam a ye be den ene akoyanim mamenyum It's Lawrence Beats. This is the Yum Live Mom. When all Ghanaians we walk okay. Special day. Cause today is our memorable day. We will drink and dance the whole day. You amoyim and Jimmy. Shut day today. Okay, yeah, we na momra line is to be 0201. And I go kunya ready. Why ready? Okay, 0201 944485 0554 820910. Two telephone lines are ye use no. Your WhatsApp line your test line at 4 years sano. Inti bibia ko through by the close of today a de no so betudwa by prem de say wo asem bia person oka any discussions aye no say wo bibia be kire wadwe ho a wo be 0201 944485 0554 820910 memo ache ore sha be force na ka se free okay pa you yeah, they're saying 24. Teaching a mentioning 24. Over clinic and would be honest always, and I buy a good few. Oh, mine says, I think it's just not to make a ground. Well, then if I didn't win the dinner clinic, so the kaya. And now, mine are clock more. Some of your clinic in Iowa, or my nanny, you would make a week or Paris, or my media. The American power and Timas, then Basamich, so we see now I buy and fed you my 4 miguma, 8 million juma, and Amboa. Sana me meet you. Yes, so the best of them. On my boy, clinic and active papa, Ebrana Jody, and Tonton soon, and Tonton, any soon. Linya, the pattern at the half, then you black clinic. Now, yesterday, baby, I know a bushia, you assume to failure, and then I do ocean, I best say, finally, a best way. Guma and Kofu be to failing. If you say a sabotage, and I'm painful be sabotage, almost nothing could not plan on this year, almost to failing. Now, mine, anything. And I then can't percentage room. If you are a quiet baby, a sort of Simon Como, who see a monk como, before her, before her, I couldn't afford to sort of. They said, Training training, and I said, you said the payment and no more job on Angu. Training in I asked a man who be this a year next from the catcher. A 3 almost a who and a better than 4. Almost 9 cuckoo, not a crack a cream, and I
Aye kabina mi kabi wachira wadwen ye da se papa pa ni wadwen che pa weli free achima boabo hello me mu achimo akwaba odi minna yenia pacho odi ni baby akasa free wa okay brako committee member okay yetio brako yo odi anapa de na mi shra ni adwuma pa na kopon se de ye wi aso e de me ka se de una 20 years e kan se ade pa na kopon di mu no unwie ya unsa sa so pompa na me clinic na sene onabo amuka chune ka so ka be free be 2 months ni ana director oya head so da we share nti nananum na konti ni penifuni bi ni committee for no man ana we share na ampa kana crack no emu atete afa no ana etikiti news bibia ye ekurewrem etrom so eta kwan ya fa so detimi aboa makene no eti afa n'entuma pa efra eti andwe ba nse ene efe wie da tiye ye eyi a tibi trabo dwem ne kaka ka ba jine ka media support aye kene na mo de da bi obi ngu dabi eti apart from aye the money means bia ye de benya sika okroma ena aye ibe wo na mu data no apenso ata se bia abeti abudwa bi na yetimi agility fund bi yetimi area support me wo school mo no say bia ma me twema ana ayakuri say and that no na kuri say break no odi ukula break no areho ikura empire that so we are pro yes okay brako one question who anu ya na dia ba oni anu ya nya by force mo wa kandifo ewo kuro we sem odi ye kon de ye ko meeting on the na na konti na eko amuja se ma committee question we ntimi nya no akaze we dem siro meeting nya no medase dam no so sene ye hwe dam no so be 3 weeks ni ye sama mabia ye kwa obi amsterdam enti no ye onabo ekupe nua ekube dua nua bi fa dam okay brako ahoma na teatum yeda na se wakana adwanwe me ho ache hello bibi busumpimi no abo odi anka good morning ni eduma boy ya bo magana man ene woda man me da se yetie wadwenkyere bidi dikere because every atuma biasa okay the unya breba biasa so adro ko so adifa ka meda wase papa ka me ku na ntua ma wo ese da wo ka no kore nana yes adro ho ya wo ka no kore yes wonye especially mi kroma atuma biasa ufri atu so adro ba atuma biasa 50 kilometers bra wo ba head ye kwan ya eko apoli ni ngoni ni nkura na fe ya odi anka be hia wo ha be ka wonyi ni be ka do ni be ko be boa me ana yenyi obi so a kwati kwa ni bo so mpem controller kata in general obo bo kwa so achi no na nipa bi so o mo mpene aya ho be bro sama ye ka papa na se iti wada horo ma be so so ba kwa so achi ma be be do ni abiasa ni apoli ni mu kwan na waka ho so ma ye wada horo ma na we dem musa asemba ko ana abobo so mpem se wa ni empia ontimi muana mo nya kwan no wo me di mp kwan wa tate wo ye wo free apoli ni mo kwa apoli ni woni apoli ko so wo di grade be tasi na me kasa te tie wa ye na se wa di ade na asemi maji hu na ndwie wo dabi wo na me bo ba so because wo ba ha di wo to krobi da be ye pia ma me because wo ye ha ni wo ka ye se ma won ka me da se a cha na bu bibi bo so mpem ma me why yo kwasi bo so mpem control and account general department apani me mu ache mu akwaba yeja odi me ba cha odi ni ba bia ka se free me de yadan se me ka se free achen asemi na yetio ka se nyame shapa odi ga to bi ati akusi se no credit ye adu na kristo se e wo hwehwe free yeri ni yo so boni bia tetensia na o twa salute intino aya na ye kanu kredisa na mo kanu kredisa na se ne bi sori ya o na aye me ya o si se me frefra boabo me chiro ma si so duro wi o ye te dam na no me papa aboabo ye mfa no Mr. Duro ye fa na duro me da fe aye me se pa na ma me to na tema sene hwe bia ye di mu aye no ayi uduru bia e pai ni na so me ho a what are you good ho isu na trikogu edimi
wo ba be poso a ade ye me yakase kwa ne se e kokra de o ma se le toilet no ma ho ho no mo yi na aje ma ne nsuo to na se tini a egugota gmakogu ni pese be bisa se wa kendifo ate se kendifo se ma wo ka no na kwa na obusa no oni yi na na ko ntu ntimi nka no kre kendini ni ye papa akai onye papa akai na no kra so ka da de da o mu wati afie ya se pa minua but ase minua min twa no ase yen enchirima aba de ase no ye dɔɔso dodo tete no na ensu aye nom hwa na ekotwa ayi maho ade akoto ensu aye nom tete no hwa na agimi sa ni ensu no da se ni two baller na atene akogu nsuom na ni nuan mo anafo no omo nom yale wonya baifo na aye de wo ko jo si kwane so de ne to yiye to emura ya si tontrowa ene eyi du gu kokko so ne kwetsa si tontrowa ni na egu suo no enti se na me se bosom no wada o sori an ko so company for so fair na ko brimu omo anom omani so tete om me da se amen ya ase ehunfo na abo anu na egu kukuo ba akom na ya twetwe nan me se me MC wo dan ha I tell you enya bicycle na meyusu na nka babo chip compound nkenye say da enya no mudwa na da babo nipa mfiri krom ha enipa mfiri krom ha you can consult them to help you to put the health center into good shape nya bibia na bandibo na osanse de ekoye aban takuom aban simple anim but go and see do my omso mi ochi man kro ni bia omu ntwa aban motia na je say ewurade tobu mache me wakwaba ene de wakasama meni ajo ho pe ko pe me de bia me kese wo no se nyame amfa wo so amu wen yu ababo kunu amfa won ko pie nkan compliment man ko ya juma o PSFM amu wen ni so adu hu amedu ha ya bregu ya krade ene me kan se nkofo bi twa nkotumpo o bible anani asene na yire nyame nkonkron ebo mo hwe but ne me kan se wo no nyakukuduro yakukuduro pa meta wachi won paibum papa dwumedi na wudi no ene boni bi ebehwe bia ne se ni no ye boni ni frae amen Jesus Christ di mu e ubenya che ubenya but me de PSFM age ne ma kwa ande wa ha hu be hu mo ana Ahenkan de na mame Ahenkan de na mame me de achama sakura ma odi ba ma sam so no video ne e kan se ona abo akasa ewo abo chip compound no kreni me taxi daba ma mo me di ya matin na the way a chip compound ho aye no krenya me ya me de drop call me fo be pon no kra na e chan ma ka te hill to be frank e ho nye e kwan no so kra nye paint e woda no kra ensani e ho nye neat yesre te empenifo mo wa ha a mo kan ebe mu no mo na abo chip compound na enkoye na afin so na me de nkomo bi to ani me hu se nkofo no atati tutu abo ekwa sane muzremi for cemetery ona obi adwiri ho na me se wa were so no me hu so mu tutu ade no ebeboa because yesu kra yesie no ade tena ya apen so ye be yesie ni pa na ye pese ye project wo no me won no mo ye sa ne mo no mo hwe na mo nya agensesa na me do ba oda kuruma liberty ho no our for republic in ensure yiri de but a few ways you need sa senko for niema no asenko for niema pa na papa bi abeto proto no en nsuo ne dabre no ono ahye concrete ewom ndi se afa say intervals ne ye 12 inches a ono afa 6 ana ode 6 ama nsuo no nsuo ni yire a amana na ana ho no se fam kono na adwom na ne o se ya nso owura nkofo dem edzene na na esi wasene no je besere ana afika mi fisu no obi aba na makura na se ho no achemansa fo asukuma te ekuru na mza wonko hoda o president abako fie mintia so nim se kwa na odi na na meka cho onim ho krumafi wa uyi krumafi wa ekwa bi ne wan ne sa kwa na be yepe te mesre se da ko be ba na mi amade me taxi akọ no akoye community watch wo na wo de aba Ahenkan amame a yeni hi wo kuro no mu ana obiara na opedisi ba akọ metu bia no mu ma sa o mo pe buru bi no ma betu ama o no ano no anapo ni nyame adwuma bye bye
Yeda say papa bye bye. We so Eddie about say good morning Akonta. You are too much. Keep the fire burning. My name is Mickey, the police officer. Number 9. Nobody can touch you spiritually and physically. Me da say ubiampo nyena juso be touch me. Kame cow. Hello, good morning. Good morning. Me pacho dini baby akase free. Me pacho ye free ma me kase free Morning Star. Morning Star ima wadaroma anope kire wadwen. Me da sipa ma se me Dika e na branch ya o office sisi ya o boss no. Na mpesa me de kakra ka na me bisa se so odan ha empenifo wa. Ebi pani bia ni ha. Mayiwa no. Very good. Penny ni ha de kire se ye wo MCU wo krum ha. Ye che radio so ehwe TV a ensuo tui afankofo bebre. Na obi atimi abegye plot etisi ensuo kwam no de si edan e de si ho. Na menye sure for MC ni busuani bi ate Morning Star ho bi se de yete ho no ma ye hu sa ma ni. Na tanka ni bi wo ho ana so ye oba tan te se de bi obegyina radio so kana wa yem hihye a enko be hu se de ni pe fam no. Na ya so san so ye Kristo ni ka ho. Sabe senka osum fofo bi kura anka enya me ya. So san ye Kristo ni. Na wa hwe ni pa yes hadie wo ho. Na ensuo pa na opani abetaya dem. Me say last week opani me say dem ensuo ta hot say de epupa na ewo dem ho no. Obaso che se kane no adwuma omo ye na enko so no na ensuo ne hamadwen sa. Opani na eye na we de eye che se ebro so kura. Ebro so adana yan omanfo no so yemu se ho se imprempren enuoma ban ene ye we yempatam ntia first emiamia bia ensuo yira enko ho no sesi ade ensuo ko nyina eye fin ne de gugotanim eye ensuo ani ene yesisi ana ne ye be ne ye ya ama ya tena aye den ama ye sa no ana ebi na ekoso ya papa ye be si ade yesi hu iga de na ka no previously na ensuo to a eba now so e matter said the eba this time because the kwan na ankasa na ensuo na mu no wasi no empenifo ha omuko gina ho hwe na omo yi omo ani se me naka say bi asika o de ama omo ncha me hu so de skemu but de ekoso no kire me say no ya allegation yes na woka ta me kire say omo agibi because say omo ngibi bia wo nipa no ho no mo a enka wo nti obetumi afekere o saka kye so pani de wo ye ne nye na so me hu ni say o de bibi akoma wo nti na omo ye sa no enu de me no nya adwen san se woni nyina so bia tie de me no nya adwen okay me pa cho mate wase afi de mate wase de to so mienu hwese oman ya boka aye foot bridge e wo ho ana se ye nante so kelabuatu endade na sanke se wo ti ahwe obatan ana akwala bi etwem obesom no de anante so no enkofu eyi na de no efi ade no sesu ban no so de efi ye Jimmy Suban eye pasanyum kuminya ene sabe ene berebere Jimmy so fa osu memorial college school ho no ma endade o mo de ahyehye wenu mu nyina enkofu ebubu cement no eyiyi na de ni nyina na wo de mo ni nkobo so se bi a waton e de akoma straps fo wo yenuam na wo kon sa wo koje woni hwan na abekọ sa wo kwaje sa da bia oman ni kika kono won se ya manu kuredie any periperio any den enwura ye mpanifo nim no ma anya puratifa baby o man kika konenye de me bi twa to say mpanifo kuma say de me bi sana security for police ni ade o ha omo sorry na ye ni anom to scraps no do wadwuma na wo ye but so bi de ade bi brew na hu say sa ade kru we de me hu ni ye ya obi be ye su tia omo ntuso anamon omuntu so na mo pa ni gibi se yes ade na ta ne oma we nyina aturu betwa because so fa tilabuati ho american sisi ya odi dade ba ko se omo akwa na omo ya so mbetini yi enso mu ntimi eyi na me wo hwe enta na ombe yi afi ho no mo na me sira sa abre na ni pele so no empenfo wo ha omo se kire omo so no mo ka bi ni kire no omo ahwe ya dako aboa no ode ne bere na eka omo ti office wa na e de kuku kaka nyina adegu MC dan so omo ya de bi na me da ase yensu ya dase onsu ba bia tro hwa na ensu be ha tu ho run for your life entwe ma oyira na obabi nkowu ansa eno an se nkuku nu kaka da kogu MC ho o me se kan twa banku na twa nifa se ya food bridger you don't expect the MC so my bodyguard ho
wo na wo so wadwen mu asie wagimi enti wotimi kwasa wokotwitwa nade na akoton na wanya skedi ne busa wo se sa ne ye man wo wi abekan se hu se empanifo nya ade wo so no ba wo dadi no eyesuban papa oh emina du se ebenya kukuduro na ya ye hu aduro enya nko enkran me se baby aya gata ye din kantankanta to so no obi akotam akoton scrap come do adi ensa me ni didi. Good morning. Morning. Ode shaba odi ni baby akasa free. Ela jo ye fe kwa bla wa he. Bra kwa bra yetiu. Eba jo nena ye bisa ne se ye mpata mu hani na ye ya bo abo ne nkwanta ene wada ye mensini ni sa ye nso ne ye wo haw ke ya bo abo kakre bla me de me chi mensini ni na mu na so ya bo abo ene ye den ye ni bibia bia ye wo awa oda abo kakre ye kwan be bia be fa bia nye ye toka papa kra de mawa enche no ehun ne man na bubu ke adotei eco living blade ebia mu hia by election no why ne be wa me abeto ana na ai asifo so obi wi so obi anwu ye ni obi a oni nkrata enyenke akofa na beto aba man na so obi tubet maka say da bia de minti ma resign ana so obi resign there ebetimi aye by election no open bibi papa bi ade agunu boto no no be resign na o ko be ni ya no ye hu ye na nka we na ko so oda e ba to mensini we ni sa o hwe atemansa to duro ani across wa yen ye dey die ni sa yen su ni nya bibi papa bi emflim o go bi say abate fada so na lo kwan ye mi ko school no lo school e fa no be mi ko school ndu ko school da so e fa so bi amle mi da bia school da de o ka se mfa so ma akonta me no nya adwen ba akokora school da de na titi ye nyina o kan sa o dibem but me so de sia da mi ko trem ntimi nya mfa so sa enya bibia ne be ya wo benya mfa so wo anya ne Ghana ni fufuro so benya me ba to no kure ba lo kwan nso hu hia aye so we ye na me nso me ye adwuma wo so no me nso me de ma me di ye adwuma lo kwan so e de mfa so e be bele akola no go school agonja wait lo kwan de metima kakakra eno no untimi ga se honorable Alexander Kwesi Akwa ene me lo kwan ene untimi ga se honorable Victoria Du ene me lo kwan central government na mo de mo se high mu stronghold omo twam agbo no mfa mo nya hwe no central government ni problem wo mfa mo nya hwe sunti ana yama ye ka sayo endi za kami man ko to aba ngasa o do mo kenka min kabi ebi za ma ko to aba mi hu so mfa so nti ana ma mi bie ma no amekasa endi za min to aba dia na za de o mo ye ana ma min to aba ebi za min ko salai enya maduma nto lesan kami ko ni ye ko yi media lan kami kan sen ba to afa adwa ke tira de ko krum yes mi hunu ya esa me kasa sa de no mo ye ma me mempe on abu DC eti ya bo abu he ya akoye fa de na ho koye Pentecost wo ya fa ko fi e ko ni na nye adu te he ye ba bie ni wa ye ezi ba bie ni wa ye ye hu oda ye hu pa so bia ye na free pa so fo e to aba ma o no ye hu so o ko ka se ya ye zi ọlọ́pàá yẹn ọ̀yẹ́ jùmọ̀ ọ̀yẹ́ jẹ́ ẹ̀ yẹ́ máa ní ìyẹn jùmọ̀ níbi. Láwọn fi ṣe sáájú náà kọ ebi makọ́tù àbà makọ́sálàyà kọ́tù àbà. Lẹ́mi ìyẹn nfa so obi ẹ̀ ń firi so ẹ̀dùmọ̀ bi ẹ̀ ń firi bẹ̀ẹ̀bi mba. Káà náà obi atọ́mọ́ mi sẹ́ mi nfa nyẹ́ ẹ̀dùmọ̀ no mẹ̀dẹ̀ kọ́ àná àkọ́sẹ̀ yìí. Ná ẹ̀dùmọ̀ náà mi yẹ no nfa so bẹ́ẹ̀ náà mi nyẹ́ firi so. Ntọ́mu nhwẹ́ bìbí pápá ọ̀mbẹ yẹn ti sọ odi. Sọ ọ bẹ sọlẹ̀ àsẹ́yìn ọwọ́ yẹ abọ́ àbùkọ́ ọmọ mi ni mi sọ wọ́n di yẹ. Mede eduma ne hye won sa obetumi aye ndi zo be sole abasa me nto aba ma wa nu ntiri ma ko to aba anka me kwa na fa de 2024 me nko sala isa me ko aba ma obi ndi zo be ba be jina dia me to ma na kwa na wo ye no wa ko so aya ma me no me nya be bi ka na obi aka ma me no de afa ko pa me de ma no aduane ama school dan na e boss no akola no ko trema me nya skari ama na to aduane edi e de akoto nya sunji akosua de asa akola ntide na me nya skari ento aduane ma ni
Ora meda asepa na mamesme mu aba so emra ye ya abo abugoches ye hu modern bo wa ho den a wo de beboa ye nyankopon hira. Amen. La na mi nyina hijack. Uzu betima ba beche wadwenche aha Asem Dika Ahenkan 93.3 FM Ekua Fragma Studios. Memo achemu akwa ba. Ye ni awodi. Ode sheba odi ni bebe akase free. Efrem independent am kasa fi Asem dan kwanta. Achemu dan kwanta Ghana futi wadwenchire. Odi Asem di areho. Em say Ghana ye hwe yesu ni eban ya politics na de yesu ya ban ablay. Yesen ayi chimpanzee a ye de magubu. Esan say we join politics political party ya or can de ya ye say hey what the politics. And no na ko fancy we ba. Wodi enche nani 2 weeks pepepe. And I me see what damn mobile total wa. Obi didi wie ya no ja politics ni so. Nam kan say bra pa chofa. Wodi iso bu aka say bo. Nyam plan ampamo pamo. Wodi matemo say kwase a na zoom la you ni any Ghana ha. Zoom la you ni odan ha o me pra ha. Na didn't know to attack. Yesu any a ban no. Yes in way. Ye say ade na meyen edi nsusu aso bone ebe breminua na breminua Nyankopon hira power adwe na o kan no nyame hira o to aso. Odi yewura osaje for Dr. Kwame Nkrumah Asem di jai. Or say if change is denied for too long, violence will break here and then. Near refi asam no kan asam kese pa. Sa wuchire mu otwi a asecha ne se wadama. Ase ni se odi se ye nipa se trem eni abrabom se ensesan na se be ya se trem ni abrabom che a edru mni bia ye enipa ebe se bre won wo se aka bibia akere akanifo esan se won na se wo hwe ema nipa ya se trem ekoyie ewo niema bi hu na ye nso nipa ne nso ya boa ye ho enti na Bible se osoro boa de wa boa ne ho enti se ye amboa ye ho na mpanifo no so amboa ye a mpanifo no kwansu ntimi nye wodi ehwade ye si school dan so apa ye si school hia paint ye si ehia nkunya odan ha ye wo so me wa ha ye timber market wa ha ye wo company so moton chance dan wa ha omton na doa omton cement ni nyina wa ha ye wo moton bayre enam bibia enti se ye school dan so apa na se ye beji se nipa ne to you turn chance ye beji ne to afimunu ni ye dia kwatra office e dia to nsuo ni drink agua fridge e dia to pen ni ye dia to fuel e dia gu ye cars mu ni ye dia twantan ni ye twa service e dia to suit asede a na timamufo na ye je tax e wo mo ho no ni amfa nya hwe mo mo dia na mfa so ni so se tua tax enso mo betra radio so na municipal assembly a tax officer betra no abetetem yentua tax you just see yes he had tax over 40 years ni a jeffrey ye maame wo mo ton ne ma ho na so ni asisika na ho a ye de ba besi gam it is anka suku dan so apa enti mi makwala me ma dwimu no itu any companies ma ko 5 and a ton chance wo dan afini nyina ye bedu obi a ho 20 million oh yes sir a school dan so apa enti yes sir mo ala enipa 5 we yes sir mo 2 years tax a mo betua no mum fama intense esan say abani enyan fa scamble na ye fa nkobo suku dan so ma ye manom eni enuanom no mo kwatena mu nsua de kama ye hia covid one or ton chance Minua wa sama wo kan no efie nyansa omu de na ebukum ejomu ntie to aso odi enye so mu ntie o it is abura na yom because the accounting officer not the one finance officer okwa no akosua am ya katren finance akatren tax officer okoye ni CA any CI no okoye ya katren no e wa accounting mu incident na teso ni MC no ba no politician ya wo na what one wunim wo MC beko ba wo ebeka wo ho MC ni so ba no ono essence ni bottom MP ba no so ni bottom and all dreams no ono no onye say obeye bibi papa dia mai into ba e wo say otu ni fo ekwa assembly meeting na assembly ko beka say beka mi hia covet engineer nso akọ school akosua hu ni say e ho enso be ya form on free krom ya on free odan ha
into what you free man pon ya de napa wo free kumase ya de naba into ono de enso yi fa yan on your tin bed ai enso mfa no enso san ko fo ya so ne ye nyina ye fe ye Ghana po yeso ye free radio so ne ye kasa ye free meeting akukudam odi ni abo esi de na me ya eni so mbe kwa family meeting na asale ma po ne e mom allowance no mo omo free office abani ya mom allowance munyi nkodi na e ma be tax na free mfa so be ne bo e fa so ni so enu ntina menu yi na me de adwen bi bai say enka moma yankeka ye humum wahu enkrotua no yamo abu mabu ni mrantena no yemfa saa ubetima yesunsum no nhye mu yen starting contribute 10 Ghana 20 Ghana me say nka within 2 years kambo senche ne bekoso yimpotemu a but asa wo ka obi anyina adwen se nipa kakra bi energy wetum odi ade wo ka no ho me no ya adwen bro 100% 1,000,000% na me no ye bisha me kwatena kumase blo no bi so na odi afeso na so omo ye home coming e wo bro no so a bro no ketua o a oda old town so say bro no me ka obi anim kumase fanti new town a ye ne asafo ene ebom omo ye home coming odi la course t-shirt cry on 26 say abre o say dem anya 90 years enya bi ansha home coming omu ni omu tena se ke common sase no mo aye da me see me asphalt o edi enyo so bi say me ko assembly man in edi animu e mo bo afole asafo hen enyo so bi say oblem 2 billion so mo fa mo so mo de boa ama quota na tutu no magu ohen no ene rose na ka magu quota no mo de aye otumfo be bo am essence Anglican ya solo otumfo ko esi fantinu ta asase so itu obebo am mo wie asan mani de ni mo mu hwe e ma assembly ene omutu omo ka se people engineer for ba be gina ho se informal contractor na contractor ya oye kejete o ne be hwe no obegu ho nyina emom no matuaka no maye na so ye hai odi ukodi ani mu wo ne hwan wo ya fala wo ni atere wase wo na ne abo tenase yes tenase na so ye mu bi de odi se de wo tenase no ye so ye tenase de ebetimi aye e de abo ye kuro eni ye man eni ya setrem se ye nyina ye be koso odi ye so ye be ye because ebi ma be ye bi atwam e de omoja be so Yesu Kristo ba obe ye bi o odi moja na be je iti ye nkate ye koku nipa anase nipa meku ye na emom ye be fa kwampa so ni ye ntietia ye nua ye mpanifo na so na ye nkoye de aniamon sem na emu be fa kwampa so ene o fel so ni ye no mo edi ni ye ni no makasa ni ye so nkwala na ye ba de agye ni mu die aba ni aboa ni akekiri kuru ya se kuru a ube trem na street enye papa na epiese na ye ntimi mfa fire service for tanker enkodumuja na nso ni ye frɛ ni kuru wodi enye kuru eye dan minu agira so na yenye o 34 ewachiro akasa papa nyamishira gina so na yenye 34 che ni bedi nkomo ore sha ba oda so gina so ye mo ache mejo so kafra se ye mo gina so ache masaba bi wanya unfun so eduma na wo ye yo yetu ya bo amane Ghana mai sabi eduma ye ne sabi yem frama na ade ye o so num kokobi demo me so ase be hia o personal life that ye kan wa je de actually amo background so be he de me kan ye do kure eji wa dawo de personal life mai anke be da wase idase papa nyakupo nshirawo idase this Obobo Feramanfo, it seems you have something in common with me. Good morning, my brother. I hope you are doing well. Nina, yeah. Hey. Echa. Kuruke sieti sekoto kumai. Munti mi moja. Ana abanswa yi na niyama munti. Kroni jana ejensem. Uko kaisi umuadie. Na dabi sa umuadie ani uye tu no uye huhu no moti asese mejo wa menti ase moti asese umuadie uye tu no uye huhu asikire pa ne sen sa obi uya brantie ababaawa no usade ayeye dache ebe hayen na by virtue say all radio sunti wo ka atwempanifo adwen abaso ana pani bi mo no homoden na ade asika etua ne ka na all kano enu na omuade na we huhu na na sa we yo he na wadi he na wontimi modwa
na umanfo emeboa mu ahennie enye fe untimi nhye fa eno na abranta ne ka omu ade na wadwe wo fom na kon wadwe wo fom papa ko si ahene na mudi opom ha no agwaze enkwasefo nkuro bi na mobo ehye motuom ade mo namfo mienu mienza bi na hwe ana enu ekasa o ma example no fanti hwan okumase kuro ketekete bi wan do mutimi ye memo atwen binu aba ye na fra so ka sefre ma na motomo bo mo mpem ho asem ye betu dama mo amen anu adwumo radio no kakra mo fra mo nyina ye na radio na wo frɛ no so no wadwom no ɛyɛ sa feedback no utimi nya ne number ne de thank you bayi se menta opomu a na ajo omu dum ye radio we yamo ache ya ni o wadi na na twafo apomba kwa de o na menti ye da se wadwen kire no nyame mo no nton kwam aska wo ya de no atambia o soria wati nya betu o banfo na kidabia o ba o kasai sada ni ba bi yada yan so da seria o di ba ba ntama waka tate da sino ahu be hia nan so mo da sha mano abo to voje ya ko ni mo bo sa fa sai ni na wala wa wa no ma tuma kada sana so ma ya je o ba ka o mo saka no di ba de na no o memu na di ba no timo tika na ya bana so da sadio ya yo o ben pen for order eno ye ni wa se kuma ja eno da sa yin sembo ya yembo mi ni mi dia endi ko to ku mano oni a pen for no ya ho adan ka so oni pa ani atiwo obi na nyanja no mama ka te ni ne mo ni anyo o ifri ba den so ba be tu e fo ta dia we ati ke endi mo ya mama ni anyo o lo kwa na te na pa o ebi ati na to ati ko bobo ana so ba watumi anato akura ye da se papa enchirima no na wo se yetu ye hofo na ye de ye ho hye bibia papa bia onyame be so ye mu bia daye na odeba na ebeboa kotokuman ne Ghana man a muma yensom mate da bia me ka se yen ye do so chen akandifo no ana akandifo no so nyomu nyina na enye ebiye papa no ye mmom chidom na ye hwese ye man be yi memo achemu akwaba oli shaba memo achemu akwaba me chau odi yes sir na point is boko udi ni ba wi akase free odi prince ni a chance yetio odi wa bojuma ana pe na me fin chan koma na me pe ni ba ko bokmo ni chan na me chia tamaman fonso na me chia UBC odi o se o ma me ko ye aduma bi ni me ntin won kan o wa kwa kodo uza me no kasa wie no me tito mu kakra na ho twese na me bai enti me busa wa kodo odi makodo edumanya tazanya beta o enti ena mi ntuka mehwe odi tuka ba behwe wo de busa wa kasa wo ni pa kusi okay kusi tuka ba behwe oh makwedi de kama videos kusi de videos so de na asa no ti odi mu ni so ya we se kusi di odi obeka bia no mene na adwuma enti me ginidi enti odi makwedi di man de sa no me twen kwa me fa so ma be police station na me twen mate mesha ogbo se menso mene oru adampare ebe kasa na se ebetima abaso a mema waso ate why mate ye nyina eba kobua kakra nyame hira wajuma oye na odi ya so akate so odi twase ha woni de unim ni nyina ya ha se da so ha woni ha de hia oh ha
no yeah how we call my boss at seven and I was Kena Kena too a chance or social the bus at the police station with the Yakwan and I was at the market yeah and also no the near my father also Ekwano Prince Ekwano to say why I said why you ma what is a Ekwano the MP so to me Abua MP no obedi MP MVSA ni now what is almost 3.5 years clearly almost a 3.5 years that be 2020 no ba bem in 2023 and crazy in year 2.5 oh I get 2.5 Adentina me biso mami musi wasem baako ujiri se ononyanfo kofia nkramafo ekwan ya wuka wasemi o sa sika ne da ho a ono betimi da esa akwan na mamu wodi na woni stand woni study fi association mi medwa pade o ntimi busa question say honorable kofia nkramafo honorable uhwe na o say sika no da ho a o de be sa akwan na mama mo hwe so no me kwan sika papa e say ya ampi wo sika because oni sika me boa wo wadwi mu no ne bra wabo on tam say sika no e me kwan mama na abansa de ne de oh no wodi na the about sika no e ma ya if we don't want to be with M1 oh the fine me Prince yeah mo MPP stronghold for no MPP stronghold no muntimi nka no krankyere maban no maban na bɔ mabro maban no wa bɔ mabro baby I would tobo Prince tobo na mpi no oba mfia hini odi me patro ya to mama wo say ya to mama mpi ni say onko pin fun trade FM na ya mo onko ya party ya onko di odeti ana ya wo si entu ni pare de enfiri wo e ba de ya put you no wakwadi ho anji si entu ho enfiri wo na onko di endis for say entu kero for that enfiri so na to free say ni pa onko di na ti no as say kero for that akopa mo tisi a o tutu no ma ya kra kai wo skebe wo ti ni sala ma wo say for ya ukwo kwa na masa nenti se tie Prince we enkomodi onye ntokwa sa baabi a wo to yeto aba udanya ni kura no mi sa ha ye beto abana mame na wonya kwane momo a wonu MP ni post ni e ahia ana me ntiga na fo bi ase no na da bi post na ba wo so be gada na wo kasere na yenya mujidie akoto aba no na se yesu bi ne nya no sai aba ka wo kan yo e yenya mujidie o chaza ubazo chaza MP ni shemo bose obeye kwa mamwana sa wo so kana tuwe no obeye ana wo yeso na ni comment for the beba no obete kwa sa de half sama ye delegate no ye yeso de de ada abone bela we the first say no man ya every comment for na gasa no eba me ye work mo no de ye no a chance ya o se tembe ye company ye no ma aha ye district unyini say hwe unyini say a chance din agi wo Ghana ha soldiers barracks wo ho na asai free tete no you are not right say ode ehuntansa ni nyina ebebo ononyanfo kofia nkramafo aban aba na abom abro ana muntimi nka ne sa odi me pato o so wo ka bi say ya ha no say ya da kokko jakwa but before that ebe yini wa ha but enen ento sa I was a daddy about a baby barrel, so or no make a crab, who was about what it be. It is a was one I yabana bano. Then I was a one to the way. I need to go to plant and if now was one on the left animal, Chaki Kasuka and I wish to Suka, and I don't know for to Aka Honoma, problem as you a council, not a car, and Grassena Toby, Yadimaya. But I just did Anya. Your young was a basa, you would see a court like here about left. And that's the last I didn't have many other. She Koso, the Jew comment, and I feel like that's a fancy. I could just him, I could traba. Nobody for so bad father bus would Mo, watch your Prince, yet I say, young queen him. Memoache? Mamma, now such a father, Mwate. I'm one year. I'm my young qua.
nyamishra no ni mapa odi amen na ni ya no ada obaje okatakata ni mebiso ana odi he me da bia me ko me say danado de wa ofeli ya atimfo wa ofeli foto adentina nwa uka asem ya asa adentina meka ye ka we atuni ofeli atimem wo ba o se den o se 2 million o hansem ewa yensem mo me da se eti mo fa 2 million mame me ko tena abenwa ne so na me ba den ba mu yi get go do so get diamond so timba wa ha manganese wa ha bauxite wa ha yesi bi roast food said you kwa na ya me ya no ni board den ti say you know ni board dini ama ma china for money kitikiti abe su twenye nyina de kwa ya omo kam se utra se ho aton a ska uku benya no enya se kitwa ni nyina vanish ama ko fa be sako ya kwan ye odi from oda to kede aga kan ke major road pa o nanso be fie be de wood be 12 years 50 years 60 years ni omo ya so mo up to now omo timi enfa kota wa chicken kura ento so wona wo kan kura to aso so adan ena etu omu na na odi atima odi abrota odi abro di mi MPP ni pa o ba mi dem cap wa no mukura na MPP ene efam ho nanso no ya bre no wadada ye papa na me bompa ye say honorable amasi one time la back na on de na kin dan super na de o yende na ka ye pa na amimpo bi ayi ne firi on mai opekro nkoko tonkro wa ma me nto aba kere pon am fara ma me nto aba ma MPP dim me to ba gum e sai kra an sai eni obi ko muti da se ade anga be ku ya already so anga ade sai kra sai ko muti hello me moachi ejosu baba na bomba ko de Yesu adaromanti na me adum MP ajanka ba yanko abo bemedin ubenya ache yete ne se asama o kan de kwame estano krepa we ni glaso se the next rewe ni di mama me kakra me jaza krasen di ede enema bi be faton re ewi aso no ka sem na ye no kra ye se onye ebia na nipa na asama aka ne yo na enema bi se be ka sem ne enema bi ko true ma aso no ka de obeka na be bo a wo man ene Ghana apa na wa se ebia so de se be ka fra che se ekwa wiye nim se ya bo abukro mu ya me de ye mfato me de bia me ya na me de dam ne abo abukro ni ye mfato hwe ye kwan ya nam so si ba be di ho ba stop ho ekwa tu ai betimi se be seri ko betimi so aboa because ni pa bi na try me papa nkoso hin na try tima contractor eno try ya anti se ko bi so responsible gu so atu ni nya sane ya pa kwa sane obi ani o anso ne won penifo wo dan krom a ye won penifo wo ababu krom a sabe o mu di a mu kasa ekom ko bi so betina kasa nya ekon re yengu so ke asani kure me kasa ma papa nya say you asani kure ni baba ko pronetu no si wo no agu kota ama kuro na ye kuro na sha ababu nye kroketu wodi ababu nye kroketu a na fe so de ya ababu say yes happen to go square papa ta fa so a eko James mu ho ba bia asabe na ebo Dika semu teacher plot iwo eko wonya ne ehawo bone aho eko papa o fa so wa ba emobo utime fa tenzi aba utime ka no se ne nko aya na kwa me ka se enye mputujuma no enye yize sa eko eduma bi o anye mputujuma ese mpenifo no so wo bam sabio MC ene mpenifo bi asane ma no mo na da ade MPs ebam no mo boa papa idu we because dey be say can me man say mo na me dey say kai kokora no etimi nko na wa loko obeto asase
ɛsɛ ɔma aboabo kuro no abie ana ɔma anim atrɛ ne yɛagye din afei de du baabi onya baabi kora mfa ne ka mfa wura ha ɛnkɔ wura ha kwan kora ɛsɛ ɛkɔ kora ɛnkɔ papa saa nneɛma na ha dwen wɔ kurom a ne yɛnyɛ obi ɔbɛkasa nipa ɔbɛkasa no wawu ɛno ne mese akwasi bɔy nkɔsɔ hen nti kwa medu baabi na mekasa bi a yɛ ana nyɛ sɛ bi a mɛkyerɛ me ho ayɛ ana megyina baabi tena baabi te se nneɛma bi paa tetetetete nneɛma bi a ɛno ani hɔ kwame yɛmfa wɔdɔ koro yɛ ɛnokorɛ ne baako ɛntena na kyerɛ sɛ bi obi wɔ bi na ɔni bi kora asɛm a ɔbɛka no momma yɛmfa yɛmfa nyɛ adwuma kwame mo ne nyame nyɛ adwuma yɛnhyɛ da ase mp agyankaba ɛna motere nka wo so adwenkyerɛ wo hia pa nti abia wo ma no 0554820910 0201944485 asɛm yi dika no dwumadi a wogu so a wotie frɛ mo di ankan kwame yɛboa Ghana's international killer abobonua from the studios of Akuafra Akuma here at Achim Aboabo memo ache bacho o phone emunya clear na radio so be mpacho dumunu man wadaroma wo de dumunu kura de obeka bia obeto phone mu adaroma yenu aba no odum no radio no pacho fe kasa yetie o wori mese asama na me ka kwa onu fra ye ofi anya ni bo fu no na wo ti ya pata no bo e kwa wanda me nyina ro this one dey Ajansi probati mana be ajansi LAB ye du kan so ufiti ajansi di ba e krom LAB be krom ye kwati ko asami na du okoma no we du kan so se obi anfa so en wa papa bok money kew en a bok money abe du kan so ama cement 150 ba the fee bi ma we LAB e kro ye hai ajansi ko kaka LAB go no obi en tue se Ghana en se mu anfo kan ada ya we NDC ni no one was a Nigeria. Exactly, no fair, no 50 account and a Kuma solo, no, a man with this one game. Why shall body be pay and I mean, Yaba? This one, only work a full more than any MP, and it's young. Menu ya grandpa, menu ya grandpa. If you answer my father, say, ya jikro, if you be 50, Obias won't ya. Obias won't ya, and a fan can sway to the table of way. What many are my 150 back for not have the piece one my other family money and so be asked me and I had a MPP stronghold down what the canoe, MPP stronghold, the age me, but me and I can't overhaul money as I told you for whatever time. Pragia, you great water. Grown the more time, pan and me body and Ukana can grow the more time, papa. More time, papa, and do a video, Mr. Kwasukan, I'm a support to me. Ahenkan upon one the art and say that the art in you will be according to that you do watch a day or care. May I come and tell my mama from Mama? She says she knew if you were one of an enemy. It's a minimum about let a plum where rather woman who buy. He did a bit to Yamo. If there be a matter who were when you see what about Mama, there are then also one woman who buy and you also about Yamono. Eh, the other channel. I say, Yamishra, Yamisuet, your papa, papa, now bono. Says the ye, crony no mining puntu intia. And yan fekeke, crony or mining puntu. A chance ye ya, a kayena. Nankanya ban wa burroa, I want to mean cano crunch one. A chance about a chance, eh? Her crown would call. Her crown would call. Now my mohone, I had a stronghold. Won't ye gina swam matching, astroturf, a sin off. Ye gina swam matching. Come on, dance past stadium. Yentima nyama kutukroyas. Amobo krumha. Muna mufa mutumage. And a stronghold. And a the any man no daddy who do a grand jinakwano MPP near. Ye by independent. Motoma and ambo. Memo watching. Modi a party sama gukure say tam. Say to mabo kure. And that's what be any pomha. Hello. Ahenkan mo mati o. Yamu akwa body sheba. Na mo hoye. Nyankupa hwe mobo na nso e. Me hoye pa. Aha asem Dika no nso ka. Me ka se frata me afra me kura mboa. Na kakra pesa me kan se. Esa ma nye sema ye ni ya ye emputu ntia. E tu aba e di ya kan before. This year, we say will be catastrophe. Say, I say, Asem, town rules. No,
obi bottom sikana or the Emma Corina and then a crack. A band be and she said, and or the town rules in my contract. And they have panel. The second one also didn't moi, Abwa. And I say, yes, I deal with. And Sabambi was not say, yes, why you know, want me can I say, oh, yeah, that's a responsibility to we, if a man so they are two individuals. And she said, almost customer, no one can say it, yeah. But when you send me over the what I done in Filo, ask me, Tiano. Yeah, as nice over threatening say as any town rules, you know, and you will come down so you both Tom's can name my band the contract in a man. And okay. Ninchi say Tina radio dear your church mono. I know not today no more. I can't home. Matias ye pa. Opani when you fi yada say won so na wote asari kromo nti waka ye gitum obi nso ofoforo betimi dey dey e dey aba bo so ba akona me so obenya man na mamia say emu da okakra bo so ti telefon da mon twa so kakra ye telephone call ba ko bi na e dey akra nyoma mama nyoma ba ko pretty joyce ni apani DJ Ness. My name is Asakuma Jabua. Meet you, Ahenkan. Oh, yes, Poka. Net 3 and we get dead. Rap for the last two. And you worry about boy, but bomb and atete, nebom no, and Perifo says so obi at the any dear mawa. Now so the any diamano. Radio Gumano so, and mere woman say, so can send for bihu. Now Osusa some now kind o in Chiremua, I was what the bar. Ghana running show pity as the broadcaster says so many parkons so quine. Obani anopa ya mwache mwakwa baba Ahenkan FM so. Yeah, me awodi. Mina me for immigration officer, wadaro ma odi ankasa de sen. Me di ankasa sada kami otin this month. Na do na after me any penua. De adi kan me da se pa na wotwetwe mo ofre me se wo asem na honorable papaya e de breye wa ha. Na wo ka asem bi a ehyemi nkran. Asem a ka che me ne say what is on our papaya wako other radio stations but the mra what is say waba Ahenkan FM ama menena akasano ema wani ba won say ene baby branch ne keka kono so wanu ye bi ne wan fa metudwa anhwa na wase udin na unim say madwuma me ye no menye ntwachea kro no do ne o man mpuntu nti ena me ye no unimi misumi ni mo but for you to say this about me no ehyemi nkran say ene me yire me ho na osoma me de som me man no makoso asom enti me gya radio so akase menua me de wase papa nyankopon hyira o yo papa ya wo say akyem dan amusieye no wakwaje efa bia boso a udwi ho se ufie na obesi o se factory na obesi o se de na abeyo enti ono de be fe so president say omma kwan na ba bia nipa wu a ye be kura no se scan wanyan o mfa meye se wo besi dan na bibi e wo ho asam no so fa uchirem anything odi that it I mean say nipa wa fredi me na me say anope ya na me no kasa say ye said the MC mo ye yi ene sanke ni kwan say oje so sa kafra ukabi ene kafra my friend immigration kafra wonu akata bu de fro haro na ze nipa bi na Guzi, Debbie, Fred Fufro. Fred, that man, I'm the man, one more number. Hey, Guzi, I'm a make a raw meet you. Now, go so, yeah, you do got that when you, yeah, I know what I got me. Guzi, I got me, Mamma, and I remember the Guzi, made him out. Rap for the last two. Any chain and so
You want basa basa yeah. Focus here, bro. Execution entertainment. Yeah, baby, whoa, yeah. Ghana, my baby. Ghana, me, who ya go. The piano, I get you. Whoa, yeah. Aveni enyo penene. Eja me mo aje. Yeah, Ore shaba o dan na o nkran. mpacho no wadan. Iti asema na me Kenya na wasu gusu awuti ana. Na de me ti fidie no fichana pe ya de akunya na mi chi se bia. Ye mabo asem no so a. Because many abran ten kasa fe mi say one kasa wo from me personal line am say any pen ni kasa was free say na ye twa wrong meet. Okay. The American say the na wo se ugusu awuti na aboso ba na meja pai. Na me se me da wase say honorable papa ya e de asemi betu yenim. Eye hia semtiyen ya na so ye ne twetwe ho nkomo. Ama won so teye no o pay me number e frame me. E kire me say asana bedu Ahenkan FM na bedu mabobo ano de a. Ese fata se won so utimi yi hu ano. San say anhwa na de ote ya ante. E na radio adwuma no so no. Emra hyen sa wo ka semfo obi hu. Na se nipa no pese oyi ne hu ano a. E wo se nipa no kwan na oyi ne hu ano. E da wase wa rehye a wanya wa Ahenkan FM. Enemy udi Ahenkan kwa me ebu ansumu. Nyankopon hya opa. Yo, afe asem no ne tenteni ne tietia pa ne sen. Asase na o yeso adwuma no. Ufie na wusi wo ho. Factory na wusi wo ho. Yeseye ne wadwi na wusi wo ho. Na wo ho nkrata. Me pacho dog factory na me aye my jinse me yo ho no. Na wa we ni tia say o pese o tasa si bia. The best way as of first one is we didn't can search. And me didn't can search okophobia. Honor nature say and yet cemetery and yet government land. And son I made back a fencing town planning and so be search or me who say also and can cemetery and yet government land. And son I mean who nipano I omodiana me no mo kan wasem. Into no dear branch any and I'm no can I think say any media baby and cook I say ono catch him say me wo and unti and o yes adiano. It is a metwase a call Lance akwa search amana dedu on krata mu say baby opesa wo ye block factory no e ho nka achim dan emusieye ensa ase ne ho. Yo, na papa ya oye assemblyman wonu twe sa amanso yi ayembi obuo ne ani demo what me the papers ni bi a chene se menua asase a me developer and block factory no enye sieye asase a enkesiye ho ehun krata ni what me the bibi sa chene no but na yes am say Thursday na me gi asase ne so no me wonu man obi films asansi a uji fi nipa bibimba no make pictures ebimba no ma ebimu ti taxi mu ebimu ti private car mu aba nipa bebe aba na aden na mso bebe mu fi se emusie no ana me nso na me ne your friends private cemetery bi ebohie asa private cemetery no mo se some base abrofo no mo dia enti no na mo for fair wa bro training e wo kroma no mo na wo mo ba behwe se bia ampa se wo mo sie na na so mo private cemetery na e kan ya na so mo ba na mo behu se NKC no ana se embe wo mo yi obi aso ya ni tuli ka akọ enti obi catchem se papa ya no so ona bo papa ya no so aba but ono no be like na no ne number minim no enti me fair no ana me share no fi se pacho ono enye cemetery me de me paper na chair no e phone so say old side plan titiria no bi no they different from sadia abai okay chair na chair me chair more fair ya shimpu e wo menim ma later me su ko hu ya shin no e chair me chair na de me paper bi na chair no ohun ye but the ono original so no say me yo wo the say mom kwan na wo me say adi na say
papa bi wɔ hɔnom no ɔno de ɔyɛ ɔde hyɛ okuro so ɔyɛ ɔno deɛ a anka ɔbɛma no kwan na wayɛ ba me a meyɛ wɔ hɔ na ɔbɛhwɛ nkoa me papa ne papa fi kurom ɔdan kurom a ɔwɔ town me ba ma hwehwɛ fi hɔ me maame me papa ne nnua bi ɛwɔ aboabo esijan papa nua ɛne papa yawa de ne ni fa na mo yɛ ɔyɛ dwuma GPRT no me family bi ɛno no me di pepra na ya tim di na me maame nso wɔ agona so ego enti no saa wɔ na ɔka no deɛ ibi sɛ me wɔ ho mpa nkan kwan me fa so am di nya saa so no ne ade a me yɛ ne nyɛ ade bɔne enti no na kyerɛ sɛ ase on sɛ de any point bi an nti saa na ɛtie yɛno mo skɔ kakra mesrɛ me bu sɛ asase no yɛnim sɛ amusie asase a papa ya allergy die sɛ saa ne te a ɛbɛwɔ nananom nsɛm wo asase a wotɔ yɛ wotɔ fi nananom nsɛm ana wotɔ firi abusua bi nsɛm ana wotɔ firi ankorankora nsɛm metɔ wɔ sɛ mɛka sɛ busua saa ankorankora am sɛ papa bi history a mete wɔ hɔ no sɛ papa bi no ɔyɛ gushini a na ɔyɛ dwuma wɔ PWD wɔn so na wɔn hwɛ asase no so wɔn hwɛ esi hɔ ɛdodɔ hɔ nom obi wu a ne wɔn nyinaa nti ɔno no osi dan ɛwɔ saa asase naa so beebi a watɔn ama mi na ɔne ne mma ɛte hɔ nti hɔ na ɔtena yaa na ɔde fi papa ne di 100 and something years me ne kasa kura ne ba ne po fɛ mi. Odi 100 and something years no car baby. Nti car baby na dan ni so na abranti bi o friend rasta on so te ho. Nti o tena ho saa na atakwa me dan nti ebubu ye. Na wo de ye farms nti wo mu ko so ye farms e dua de o be ko so na muko ni ade ebi wo mu etu bula kra wo so a wo mu de sansu e de ye wo mu neoma. Nti saa fo no na ba ko papa no ne mba ni na ya mbema but ba ko de beni ba ko pe no onya problem won na no gram to mu ye ko champo e na o se no on so no na se ne papa ejapade wo no ma ne nan se ya na se friends bibi sa ntumi nti no obeton land no na oton mu half or the mam ne sisters ni na ya we ne sisters no beni phone ni na wo mu na number and I'm from Boman, you know, Mum Green Light said, Meeting Yato. Inti, a young cranko, and I say, it was maybe at this idea, and mamma, no almost one more paper. A H.M. Pono, on Yimby, old town with you, she said, or horn and papa, a Natifa, a tall man, papa. Oh, Yimby, dear dance, I remember the boy in the old town in V. Oh, okay. Say, me to see, and I just say, Grusi Nina, now or no teho. Na ododo esiye ho siesie ho no ne mma na ato asase di ama wo na omo ton no omo de krata ka ho ana omo ka sam papa na betena ho to omo tena so akenti abaye omo di ana omo dane di ama wo me omo de krata ka ho ne ho krata na ohin na wo si bibi nti for security sake nti umu ni di no obedi adanse esesen ene de ma wo beginning na me permit temporary permit friends in council and you know now I say council for no town planning for no I say musu building with I say musu that say almost say ebi o mo de mama o musu say o man no ana say obi abeka me bia fa ho I say beginning no musu kaka nti wo mo kan say mentre letter Franco, council. I said, Franco, mine, see, and town planning. And me, yes, I didn't know. But I'm the question we pick a car, Okan temple, sorry. Nami busa say, Oheno, obedi adanse say, Grusi ni ma, and now transas no, obedi adanse de ma say, when me say assassino, a Grusi ni mano, and a yomo dear, and answer saying. Begin no more at toss it as a me ba o si o min train na I say one person with the mommy and a first Asem na beginning na me call land and so we was one obi ba fi and if you buy on also you penny be some say why na dey assassin mommy
And so we change me, on back as a me holding on land, me holding on. Ma, on why ye need to ma be who say assassin a plot. Also beginning of this a cemetery. But or she ma be who say assassin a plot. Into no mammy, go ahead, say, main Yemijuma. No, some first time plan to be who say, there no a plot into no. Omo mammy, a friend say, permit to know, I'm a Yemijuma. Nti emunu na womo toss das man on here na anase penin o town ba be di abranch na otomam ni ti say ade no owo ho na ne papa your friends e dey man na te fa dey man ne papa nti o richness na so be richness here e dey man abranch no nti ho de enye shi de biada na chese ene wo adwemu no ene krata ekuta no o pese ye te ase se ene asie ne ne bohye enso nka asie asase ne ho me pa chwane na honorable MC aye ka se tro krata akoma no o de krata no koma no town plan for so e ma permit so betime develop asase na na me the first letter no call MC me follow ya mama mi hu say letter no kra penny ba ho stamp so but on me na development it be a dan and as be sana me ti me bi so bi na me bi na this our program e de ba me see dan wo so and as apata ne bi na meji wo so me see dan wo so nti na say me twen say permit no so ebeba ujusu no wa nyi obia adaka mena bia ho mo hu numpe bia ho e chese yasie nipa ho pen pa cho de wi na we America from America na ibe mutu dada wo bo isu kra water we kra bohu anaze bula e wo hono ma na omo sa wo mutu hono ibi epitafo e wo around ni wo ma wo mutu titi e bebe kra na omo se hono wo toilet obi ni wakazi we hu nda ho da ana mechi o show paper me wona mechi one more design filling station, gas filling station, mechi gas filling station. Ansa bibi the green belt and the menu at the answer will be you. Ansa na approach your church also. Intino how dear. Me who impo and as will be impo one part two. Say a phone me fencing machine you and me who be sada. Ora Isaac Pepra ene na wotwe ne onawo papa ya kasa no o ma enya ne ntese wo di asem na ko police station ama police for afre no ono so kan radio so se ono be twen akopem se o be gina mra so asi ukwan na un develop o eviti sa abre no be pemene mumie no nyana mo be na metu police for na timetu na mo bi a ede asomdwe be ba ne ehu asase ne bobre poten ene de ede ye medical police station we invite them on so be show no masem ana wo share mbo say wo de letter me kwa ko aba wo de letter be ko the town planning no one got to confirm me actually sa da say see here and we be say yes so I know the was so I ma de no we san ma de for family. Oh, okay. Iti minimara meme dia me a very progressive person. Me person na tumpon, pesa bo abo yempota manyina tumpon ti. Baby papa ba ye nyɛ de mirika ba kwhia sai emra na emra nterema ba wei. Dodo na anya adwuma nye na kromu enye de. Saa wantwi a abai. Ebema watwentwa adwuma no so. Kopem sa mo beka menti ase aye adwuma na so beto aso a wato aso na se ye asieye nso a yaje e de aka asieye no ho. Anana mo ben biem na abetuo. Mimbo de sisi ya de enyanshi bi enu edam so mapata na wase no enho asem na mdiko police station enti se le pese mi ye BBC ya de metumi aye enti bibi enu esi kwan se friends minye meduma de minim ni se ko bia na ahensem ejane na so no yo ba mu hi e wo hi a ohwe asiye ne bibia so ayambia wetimetwa na mo bi se ono papa ya mpo ade asemu abekekere wo adwemu se enye ne kore wode abekekere wa wetima hwehwe nanan mpanifo a asieye ehye omunsa akobo mamane se nanan madaroma abusuan wei ana grusi ni wei ma aton asase si amame
And so honorable member assembly member baako say e kesiye asase ho ti mu na mo hwe ensase na esiye so mo nkyere baabi anokwane da watime tu sa na mo no say eba no first a step I made to Jamaica police station baako ebi susu ni say me hwehwe wo no ma me fo e cheche nsem chem house in there over frame na on make say enti no dia edi wo no so me bambody say me yen sa say dia working every kwampa e be bro sample mo say every quarter kwampa na say baby an kwede bia na hwehwe echi kwan na mfi ma ele me di echi yene one papa ya agro na ebe de pa because ono to say baby odin beko bia no obeba ba de mese ne say yema adwobreo na yemfa mra ani die ni obuo emema ye ho ne yenhwe baby anokra ne da na yemfa nto se de bia yekure bekoso akwa na so ndwie ne mpuntu ehwe ne nso no yensa beka aso nyere ye nya ye hwehwe echi kwan na o utie onipa na ngada na ni hwehwe a na te se sa no ti o sa no ti aze o ye djuma bi e ni se o fa so ye se djuma no djuma bi a ye nsuma no o ye se djuma no because papa ya no che se ono so oyo dehye eti onhwe se ye last place of rest baby onipa bi aba akọ home no e ba be di wo nsem no wa say no nti enye se bia sa no te on so yo dehye ofi oda ahemfie ti won hwe na bibi sa ntoche ma wo no na o so wo bo ho ban na bo ho ban na se nti san so we by force here cha de no ne kra Asem ne kra en to sabi no fa krata bia nkyere wo se krata e wasase no fa bi nkyere wo no na me dem police ye eba police station no for paper actually say oh yes musie ba bra or the ebe confirm say oh plot na or the buy so onim type onim how to read so how to check we type na say then or the NB na ebe confirm say oh plot na the or the buy okay ye ja kwankra no ahome no opani Isaac Pepra ubeka sisu pi se asase a u develop no enka achimudan asiye nsase ne ho na yabusua bi na ato ama wo sa pepepe yeda se nyakupon hira opani ani ka say immigration officer I watch achimudan ne din ene ura Isaac Pepra na ono so ede Nigeria mu aba nene na awotwe ensema yesi ni koso ha no na eka ho bi ono abuba paya assembly member and all this allegation we betum na mamu ni Ahenkan FM me ne mrantie die sebin preduasa ye pe omani yenti Asem empenifo se suchefa yemua ti ye bobenkum bonifa papa kese waye search wabama ye history say grusi ni bia no tiwo over 100 years ago ena ne ma edi asase no amano sa facts we papa ya owo yente ne te na yenko yenim honorable amwachibiom rapper me Joso. Na wuni ansa so no grasa na oteti okromu asa no. I need to be a sabi. O say na kan no. The normal be cost na say o kan. E ba cho anu dwomo radio nu kakra ma dwomo no kra na abeti de ne o kan nyina. Am say as a normal be cost na ko kan asa na di kan no. Production no say yesu ye tu no. O ye say. Am say branch no o kan no. The people are chere no I chere say sa no. Aho no ayese the touch me nse me tse o ka bibi se me say oyo enti me je dia makomani there's no anywhere me ka se meje assassin once we aso bi ya de na se nya na fede ya se ofofofo no odi no bi e talent sama o ka no assassin maka chan se me se o se jira be bia why ready se be me se me ne be ko a che se assassin me de people na problem no part me you can if you physical planning for there's something wrong over there. Actually, you know, Sabi, you know, just saying, Mamma, I see no man to try and we can straight. I at them. I bet me, I'm a bit of when you can actually. I said, I'm the Kusikoi. Some Sabi, I am home. Say, and now, yes, I this year was obey to me sit down, baby, I walk on.
Later they say. Me ba cho papa o se onsi dan wa fe no akọ class asino so na enipa trinwi kwa wa hu bi o. You and make a chance say near how many cacao papa who say me cheda first day blah omko ji ho am hu ya me ye no oba me ho fie na me di afutu kakaka to say brapa ni me srew e bia na wo de wunnim say bia ho ye sie ye e so bi na aton e di ama wa na ona oboba nfu bi din so pese o ya mebobo me so ya mebobo ahemfo ban a wadaroma me call ye no fixer plan for no ma me ti asese obaye no maka chen se onjai ne ye ma okasa obi su fian fie oba beka chen na nipa ni jae no na ikofu usu ya na okọ kaka chen se onjai amri bia so mako tutu ababi nana kofi usu ne hwan kofi usu for do modoso baba say ti ano ono ye nkunya sofo hin owo ahemfie o okay anu na chi no ana so okokan ye oni so on print on twen oni kwa mi jan ya omo ahemfie ho na na ko ga se ko so pon mi Richard na mi ye no isa no so ubo so bo se asase no nsem no na kofi usu ene owura kwa me jan enim hu bi sa omo discussion omo na aton ade ama abranti je ma me ko bisa wom sa oden no mato atie no bi ade ama obi no mo se da bi enye sa na che onabo ne wo mu ni se omo mo ti se obi etutu mmani ade wo so a oye e to mo ko so puli ban se onya adwuma no because hono nyina no omo ni se e ka hitie no e to mo ye no ana ohim aye na Shami Busumburu babodi no tem se mebo Shami Busumburu ana branch na ka se ono na ono ne ba ho ba ye di adensere se ampa asase no aya branch yi omo moto ma no omo dia ene na ma na kofu busu no atwe ne ho e ba da chi se Busumburu no apamu so sen no ntina ma no twe ne ho enti Busumburu no aya hwan wo dan ahemfie aye kotoku Shami oyo okofo mo Shami ana se na from Poman to Chami no. So I to baka na ma omo so ya den atwe omo. Ati bi ma no chi ase da bi people wo ye ho ye debate ye kwa sam ba si asam no asi nipa ba ko 17 ana asisi dan an ko chi asam no ye sem da bi asi ye no ati ye omo do omo ko abekọ court me kasa ne ya me kasa up to now no since by 3 years ni ne start ayi omo timi pa omo ko court ase hangi ho etu ba no chi ase twen man ko ye bibia wo so ansa bibi wo ho pepa bia na okasa okoye search no bla na o se ka bisa ne search no okoye search ase ma officer search e ma document etu okita officer search no pepa no wo no wana mba cho sai no ka kire yen oni because your police station no transfer pen o dia aba bisa say ndancha no wo say abrancha ne say ne papa isu apa ne papa ne ndancha and then chade wo mo so ye kasa video minimum search and also akoya owo ho adanse ho sabla o search na we the mestre money ba mum fra no no kan so on send copy man na wan kasa hwe officer search ku ekura no ana so ye back search se keke obi ka chen do ho de enkase ye ho ana odi koye sa na na honorable minim sa na wutie me ne na o se odi kura kire no onim sa wunim akenkan yo sabe on say na say o person o ye sabe o officer me person me no be yes the boss an kasa friend me na kata apa me join me as my hand so and he found the documents better me yankwa obabo no ma also the kira wo mobile phone so wadaroma brapani sabi so what can na what baby what has happen ba cho ai ya the side plan and the to has side plan the surveyor for na be dia ma say na ya metia kwa ka se obi se onko yes ye ho mo asasi na ma me say me na masasi ya so we tia draw e dia ma me ai anu na de ba kira me ana me tell say that be even sabi na na okofo boadi ma tefa wu ye kozino bebre isu ya adonte hin singi cha feki adi gugu eche say ya adonte hin na to asase ma wo be komu no na nya no kore eti bia na kita no kora na bia na obi na akoya santi on fambla me na mia me nkohwe ema no na me ne nka sa boko ana onu from achi anu na me court and plan for no so omkọ wa ba ho maka chen say onya adwuma na oye no aho no eya sie ni bi eka eti onyai anu na still as onu de busu ana say ni tumi a wo say police officer no ana de yes ade no so de ana ma chen say me ya de sie wo kotoku mu ade okubi kwa mu nko sie me na me hero awo ho onka ba bia so obekunti emfa sam nhina no asema ade to say me saka chen say me jidi ama obi ho na me jidi ama ni say sabi esie na esie emfa mbo bi na me ko jidi akọ obi so obi na ekọ ya di akọ sabi mo ma yempa mu nyanka no kure sabi ba bia ni pa odi ni kraba akọ pe beto wai won tena mo bra obi asikura edipa bi ona mabonti kura be hu mo ba koto bi de ma akotu
na honorable nano me busa osa question we me sa busa obiem na ono kwa so me sa busa nse enti watime tuana mo akoda ahemfie akọ mpanifo ezan se me se eseye na ebamu de nananom ene twa sase ne de to ho watime tu sa na mo na wo papa ya nso waka radio se uyo odehye ayem bia odehye de se wanko akọ adwane adehye aka ye ohema nananam ahemfo sa ntokọ a wukui omate na omate a omafro bu se mu asem edukura ense na no me no wie program na ofa no mpa ni ahemfo ni bebere afem se in fact omote omko nwadwo mama ka se tuom nan akọkọ bi se omakọ akọkọ fe eja me kacha branch se so sisi opeso ya o de onko so no mpa nkogu so ye be mesema hu se sebe asase bia na opata da e wura o se ka bade san kro mo mani twa enwan ene anadwewo sa de na wakoyo no a wanya sa 2 minutes ade ye na o san keka kan radio no well ya de professional job ne ye say de ubo adwuma say yama kwan no wakasa so bibi a so okan ne yama ne kwan a ne aye yimu yenso ye pade ne yie te wo bebrebe a wo ye nyina na mebusa wo o kata edi adanse say baby owura no e develop no eye se yasase ana se e abakwasem no wabete say brother do pass so we just some between for the big amount here. Okay, me producer eye kwaku anim kusi ede de wa forward amano no ede akire mi sisi ya akire so district Brim Central region Eastern region locality Achem Oda plan of a land situated at sector 1 plot number dododo block K Achem da shown eden edge pink as a Chinese saying sir baby pink no how say the red you na fa one sir or the amount ka hu a baby red ni na mo nya che say territory na e wo ayefie ni de but baby omo the red na mo show by pink no eno no e wo na fa na kese pa no omatwro ho public cemetery MDCC church e wo nchen ena green belt enso e wo nchen ba baby omo the pink ne adequating there numbers ene atwotwro mte no se e ho na wo say e ka asia asase ne ho no na me chese na beri ahun ta pink ni fani na no na edigate se e ho no yasie ne de no se na me chese obi asheda koyi document ne bo e ho no bi ana wo ma ye sabi baby ene Saturday am no kasa yi baby e ko sie nipa no kra no so all the pink ayi ni chiro yi a baby wo ma ya yi pink na fa ya try plot number 21 20 something ayi na wo ho wo ba hu sa ho ni na wo person chese sabi e ho so ye try plot so omatwa from number 1 to number 28 ni nyina no e wo pink indications nim anu ye me fa ni se wo fa practice school na chi wode no no wo de ba bia branch ho 41 no a hormo no so ko se indicate ya de fa sa green belt na no a de ko anu so ko se no se de pink afa indicate wo na owura ne se green belt mu nyina wo ho e wonka hwenkyerem ono nko ayo ho ho nti e na se watu ani tede asini so na green belt fo no omudo mu ni asiye asase nim anu tina me say there is something obi aye freeze because some the block any who cha plot a na sa say the whole cha plot a so cha obi am for plot 1 plot 2 plot 3 plot 4 na to asiko but we cha 41 omo cha 41 no ko cha asiye ni inside no cha de nka ho a e de na ko cha asiye inside private cemetery no as 43 as an now some about what as a gas filling station be we cha ho anu so 42 now some ko green belt no ko yes how green belt na da ka ka de na wan training approach ana do kwa na ada na private cemetery no ani do ko try na protocol cemetery ni enti na je coupon for no aye chasopomo private cemetery no anu so ye twa no as a plot anu so weapons that ana da come indicate o cemetery no o man ye no enfan pi say anu dey obi so private na anu do mo dey sand kan cemetery no because krata wa for the band dey me hu na amateur cemetery ne public cemetery and the black tuntum pa aje se what dey da ho bagayam. Okay. That green belt once a kwan bi dida. Wo hwa no a saa ayi no nya hu no bagaya na da ho no. No kwan na dida ho na ase ya ye no saa dia be puso. Ka fe ma. Collected decent woni na kan ho batch. O ma ko yi road bi atum. Dia ko akopie St Anthony. Saa dia ko pie practice. Enti me fan se ko ma di gate ayi saa portion ni na su. Di se do ma enta encroach ko anu.
na ora Isaac pepra sɛ asɛm wei obi amfa injunction bi ameto no sɛ ma onye adwuma wɔ hɔ te wo de na wo kan de ɔmfa nya adwuma nti ɔbɛfa anidie ne mrakwan bia so ayɛ na adwuma na sɛ court kwa na ɛsɛ kwa ɔbɛkɔ ama asomdwa ba uso mu sɛn ɛno promise ɛnsɛ court de no wakyɛ because me ne kan na so wakyɛ dodo ɛtimi so ɔnya nkɔ na so ɔse ɔnte ase no so so ɔbɛyɛ a ɔde ɔsɛ mesi na pata no mayi agu fam hɔ so ɔse kyenkyan kyerɛ ɔnte no ɔbɛsan kɔkɔma so a ɔnsan fa nkɔ me am se medi ɛsɛ sɛ be sɛ mmra mpanifo ne ɛmfa mmra nyɛ adwuma na sɛ bebia ade hye bɛda na sɛ obi a oni obi a bɛhu no mɔbɔde akɔda no na sɛ ɔse si kyerɛ saa na ɔbɛyɛ wɔ hɔ a ɔnsan fa nkɔ na unim sɛ obi bɛyɛ na ade na wodi tumi bɛhyɛ nsɛm akɔdwura gu no emretia a obetimi de wafa mmra kwa so asi bra fa ne meka sɛ be no tiwe na mse wonu asase to sɛ asase ɛda hɔ na yɛ wo dia na sɛ obi kwa na ka kyɛ sɛ onya ne ɔyɛ wɔ so ma ɔnkɔ so na kyenkyan kyɛ so ɔbɛyɛ a sɛ ɔde mmra na hyɛ nsa na ɔso de mmra hyɛ nsa ada na nka wo man bre sɛ baabi a ɔde wakyekyedia na wo de wahyehyɛ ya besi de masase a ɛyɛ asieye enti yifiri hɔ na wa wo de opekɔ dwirigu hɔ na mebuta sɛ wonim sɛ mmra betimi adiw bɛbɛ mmra nim anime ɛkyɛ sɛ ɔsate no ɔde machine kɔsi su saa da na nɔpɛ tututu na mimi kɔ pie su a mekɔ huyɛ meka bisa sɛ hwan no no mutumi nkyerɛ nti ɔno ankasa na ɛfa fon ɛfrɛ me ɔfon so sɛ yɛse maba hɔ mese an ɛna obisa me na mese menkyɛ pɔnti me wɔ fie ɔno a na baa fie ɔbaeɛ na mese krate a wɔ ho no ɛwɔ he na mea menhwɛ ma no na baabi a wɔ sɛ yɛde toto no mene ne kan tunufo sɛ na menim kwa sɛ ɔno ɔtɔ ɔbaeɛ a mekyɛ sɛ o sɛni nti bɛsrɛ no ma ɔnyɛ biribiaa bie mu ansa ɔnyɛ yɛ ansa na yɛnkɔsi tam a ɛbɛhwɛ na saa de no sɛ ampa sɛ hwan na tɔn maa no hwan na ɛyɛ maa no no ne yɛn nso ɔbo saa problem ɛno na the 2 weeks time ɔsan kɔsi dɛ mesan ka kyerɛ ne plane biam sɛ ɔnya nea wɔyɛ no because sɛ mede ma adeɛ na sɛ ɔpɛ sɛ kyenkya kyɛ ɔkyekyere me nsa na adeɛ yɛ na wadeɛ no deɛ ɛno deɛ mempere nti meba no aba pata wɔ so ɛna mea mekɔputu apata no tugu yɛ ɛti ɛno deɛ mehu baabi a mmara atia me sɛ mede ma adeɛ na mɛtena hɔ na ɔno de mmara hyɛ ne nsa na ɔde yɛ na sɛ megyegya menya ne deɛ dabi bra wawonim Odisha papa ya de medi twa to na mebebusa we kro impanifuo we impanifuo anamo be no mutu ana make sense no o kika kono afi na obeye na me so jagum because o se me man impanifuo so efre no ka je se ho na wakodwunu obo musuo ayi enti ono ho amane so so mane ye aya na mempe emfato bebre but enkomotwetwe ni ntino na memuza mfato hu e wa no yi afan hu ni ano yi a ne de asi a uji se we betimi asi e wo sajefo amoati ofori pani asase so wo chebi na sebi abrante kwa ba ko no do be na adwen se mebo asi ye hu ban se de wo ye ne eyew se enyew o chehin betena ho se bibi se mpa ono ankasa mfa nipa no na mo hwe bebia no kwane da na mo fento nemum odihye bi te se papa yaw ena ono nko age patakoje ko bobo ana ono nko akontokoi ebetime sie ochehin anim sida ene ntimi si kotokuma mu hanso da na sasi kotoku di sasi siti na ka se sabidabe ya di eko school eko so mi di se na o ka je se minimum reading no anya hwe me gitum na mo meten se sabi bi kurase ni bi tie kurase bi mi do kurase ni o ma no so aba na hu se yes ya titi o fie ya anya yen onsu buba menso metibe meduasi awai mirase entete pa yonkoi radio no so adakake radio no aso adakake sesi a tv no kwa me asi ebedu mohwe na enu mefa ne mura mi anga sadie bi da mensa makwa akoya se wo hen ni akonya sa ehuru amanfo ene mi ba na amanfo tete akoda Gana mambe Suba Gana maiba Yanu mewu yango Ebiani akechiro Oh Yanyani ebeti bibia I'm not getting the sound clear ade Yanu yawu yanko Ebiani akejo at the right place the right time come on y'all do the right thing be at the right place the right time
Come on, yo. Do the right thing. Asem Dika. Me want make anti na me bo pe muka. Rap software. Me want make anti na me bo pe. Me want make anti ana me pen for the program to the say Asem Dika ebremo. Agra ye hu. But on down for a chakimo, said the Kotokuma and Bosomani about Kamufiliano. If is a hand, can't smack as you or Potemon now. Oh, I am conching and so. Macho, sir, Asem you do Kumano, oh, Munim dear be, or your hand, or your chammy, we are Bush your penny be, and I would tear now, Hunim dear beer. Your mamma Simenum, most mum be why. Ball of body is ya against them or Ghana, ye percrabet macazabon, ye momeka, Omumabuye, Opoku or Brimpong. Number near 0201 944485. Now, you can be, and as one can be 0554 820 910. Professional radio station. Okay, and Tiapa, I was a midi castle. Yamache. One was a bay. You, yet you. Okay, enya nyintum says ye Yesu say. Ye kafra o credit asa. O ma mini so nden kan ne yire no ni kunu na ko betuni fu se onyai. Ono so be block factory. Memo aje. Hello. Ahomano adia atia 0554 820 910 020 1944485. Aina vula phone nyadwa. Yamo ache. Bacho udini bebe akase free. Bacho efere beneza. Bekase free. Okase free. Odan. Bacho yitio. Bacho eba esi na 7 na omo kana. Me say we normally know town and country plan for this you blame more for this. When you say layout no more yet to hold me. Sometimes over now him for be affected up home. No more so many reason anymore. No more chess no hobby, no more creating a plot. Into the man assembly man can say the forward man over here as initially nursery. But much to try on getting ama sisi esi na kwa eketwa said you can offer class de chiwa baby wo no ma enna wo so ma sidan which means said office for nankasa atwa ehonom no aye the plot e dia manko for it no san e ba obekom no nze no ka chere se baby wo ma ne numbers no message so abasa baby anso ni flood wo dan ha ni asani aboabo nyina baby na ye water buffer senke nsu ni yire epim ni nyina ukọ office sia mesre ka obama ko fu adi akira na hwehwe sap na bu se baby nsu fa bi o matwani na plot ubekom so e lay out so meanwhile eni se ba paper na so se because ye buffer nsu ni to epim nso office fo na twitwa na plot no me da ma surveyors na kwa adwuma itu ko officer uye surveyor ko officer no akwaje na o de akwa adwuma Uba office on beka so minimum nyom na kwan so bekum na wo main paper no so say e why plot e no sa wo ye hu hwie ni itin e si e blame town and country planning no omo na si e blame omo for dia happen ya assembly man kan because e hono na e woda ha ye ni se ho ni na na kan sie no be si den na sisi e omo yi ni plotter amanfo si dan first ye no hu ni na yesusa plastic wood na na esi yesu nem ko fo si dan won na so a o copy promises here so I plot the town and country planning for next year show me ye pa o mo na e course sad me das minu ayen so da wase ene wadwe nkire ode hya ba ma so ache mu akwa ba odi anwani anwa ye tie wa odi oh mi ni e kan oh time country planning plan for no oh I say
wakum apɔnkye anaasɛ nantwie wɔn sɛ yɛfrɛ baabi enwanam. Yɛde ma abedwafo. Enwanam mu a makum aboa no ɛne yɛfrɛ no enwanam no mu yiyi. ɛne na mu yiyi aboa ne tan ne ade no nketenkete no. Na kuma no sɛ na nketenkete no mu twitwa ne yɛ kɔ no yɛde kɔ mpunam mbusu so ɛno ɛna time plan ayifo no ɔmo ayɛ no pɔsi do mo tato deɛ asan ma ne kan no kuro pɛpɛɛpɛ na ɔmo na witwa ho na sɛ ɔmo di ho ɛno kuro turo do deɛ asan ma kan deɛ mistake bi enim ɔmo na embre mu wɔm ɔmo na ayɛ sɛ ɛne ma no yɛ wɔn ti kuro mo ebu a turo do asase kɔtɔ bi ɛprɔt ɛyimu abɛmu anasɛ yi a ɔmo witwa nketenkete bi wɔ ɔmo na sɛ ɔmo na yɛ tɔn adi enyanam na meka na aseɛ no yate embre mu wɔm yate anwa sɛ tanka antifo no mo de sas na enyanam mo kwekwe ho na mo todi hello me mo ache shaba udini bia aka se free me ba cho wadaruma anu apagya one kakra yeti wadwenkyere Yomo ya ndezi ya nuka se asame ma esie huna oku esie ni yedia wane ma ni enyanto na me no se ko bani kan ade we enye ene ebe etino je na Dika pese otoba isa ka no bi pattern ma no se nyono ko na aso ko twa atase no wa ata wasate no ibre o wa connect to wo bi omo nya omo ni tia but we na ten ko sinu na so no and one first resta and I know yet the other is oda you to just your number na mine is someone will to me be able to watch chess and we are putting down the and yes and I tell you this year and go down a book and so I think that our mouse will touch with you on the or show that town rules or show that could I woman I don't know what that capacity not to me and go on what your mom if you win ya you can be about one that man I'm looking at that's you saying it's Maya. All right. Yes, that's it. When you say the eja, Munua Kwesi Anan send me message. I said this is as a result of litigation. This can never happen in Chebi. Who born dog or that cemetery issue? Allah, mobile trache or Chimai. Was Yana that's it. Memo Jody Sheba. Yeah. How about Korea? I'm a partner for so can free. Medili kwa blam kase free sem krobo. Sem krobo ye ti wadwen chene aso. We dey me papa na obekasa na me pese me kire ma adwika kra se ese ye me a enka bibia omo ye asase de ukoto asase ne ho ba asem a omo hwe mpanifo akire kwan na ko mo fa yie entu yie na enko fa se o tena amanso enenso amanso emoa omo ntino ye sroma omu fa company fo nim na mu fa yie ntu yie fitmi ata ho ano no mate ye da won so wase papa sports for aba minima small mo beka on beka kutokuro yas for ara wo semana na no meet you na me ra wo ye say player ba ko say ye mu no 15 minutes anga ba so buy season in about 15 minutes me di vie metiara me di Joshua be kwe ofia cause no kakra answer na so na mbeka 15 minutes asem 0554 820910 0201 944485 so be a man so dia ene go vie sa loop ni ma me nsu no kwa nabi ebi asipen kuro bi to sa ye twa bi ton e ko en obi di emu no ko hye ho asie ye na mu twetwai papa no se enye se yo na benda we intimi si we chebi da ne kan ma me nan o che he o ma kwan da uni pani adue pani fu o mo wan mon sori yo na ejinsem papa yaw o de hye o se won hwam ye nton asie ye o rise go pepera o ti da bi papa yaw ya de wo ye no kakabensam ana wudi ahanye seye eya asase rushini ana tiwo evie wo ha ani ya kire
abato afa na opere ho no ke papa ya onso e o ma titi no mu si no we memo aje ya jaudi e fe o ka se free e fra mo fa shia me ka se free apene o fa shia wadama we de pani na free ye tie wadwe nkire wasem we ho ayo Dika no me mamoni adwuma asama moka no on se nukure wo mu ni se enam oda ahensem ne manso ne ade ni nti no on ta ahemfo no nyina yedin we ka ya ahemfo na asem izan se papa ya odi ya wo pri nyina na ya ahemfo na na opre de ama wo etinka nukure wo ma ne se nananom no se nya manso ebia papa ya okra wo pri kra no ne fa ba bi na wo so fra ahemfie no ebia manso nti ne ho ayehi nti obi enu ha obi wo okra wunimu no kra ne ho ayehi nti o ma meta na chi so na yeso ni immigration officer no so etwe eti di betumi ane se mo ensantwerafo yi mo babo modin na mo di asem yachi na papa ya obebi opeso odi asem ne so no se ye musie ye ana se ye court no mo ankasa mo be hu nukure wo nti me de ne me